A very good evening. Northeast window ki dialogue swimming tavir punang po han bamakta da tung hos HEEYAI matung bramna punang putaram nok chobulu ne nei kokno na kurumjari. Northeast window na khanani ne na bidong ta pokachari ba ngasigi topic KJC admits to Kuki butchering 6 naga hariba topic asni koi gi haukiba me gi tang taraga humdoida leilon by fegi Kuki singna koi gi naga ichile now club taraga ni pan abduct tawgraba matung makhoi taragani thoi thadoragaba matungda hariba khogi jelarong khogi pui community gi ichire now taruk asi phajalaga thamhobasi numit kunga taret ni suraba numit asi da khogi tongan ba political pressure lakbana maram oirakanda United Naga Council na khogi June gi tang mapanda hariba Kuki Nagana phajan gi ba hostage singsi without any condition da thadoki eduga hariba hek thadokriba nongan baga June gi tang tarada hariba khogi jelarong pui community gi ichilinau taruk si khogi pung kunmari chupna khogi personal chamri ga yangkai sniffer dog yauna pung kunmari yauna operation tawraba mafam matung da khogi hariba leilon baifai amadi kharam baifui khul gi marakta hariba si khoi ichilinau taruk si mutilated oina khoi matuk ka aga hariba khogi ichilinau taru asi phangki hariba thoiba unwanted incident asina maram oirakanda hena lairiba hanagi khoidi 2023 megi tang humdagi maitei amadi Kuki anigi marakta thoiba conflict asigi marakta Naga amadi Kuki gi marakta thoiba conflict sine hena fusion of reaction thokpagi achauba issues khoigi manipur da lakhi adumapu hariba tang tarada phangkiba matung tang tarama thoida khoigi Janimski Mokta Porkre adugi matung national highway karikara shutdown tawba khotpa mayam si leiraba matung da hariba miyo matu kaga hatliba si miyamna hainabagi matung ina kene pigi kadarna hatpa oigani maramaduna kene pigi chairman oiriba ST thangoi kipgensi phagadabani aduda natana deputy CM oiriba nemcha kipgensi phagadabani ma masagi phamdagi thadokadabani haiba phawba naga ichilnaugi maikaidagi thamba lakhi adumakpu yam khanghodana ngarang hariba naga khogi jelarong pui community gi ichilinau taruk hat khibasi khanghodana KJC khogi Kuki jo council na makhoina haiba crime asi makhoina emotion da tawbani haiba warolama khogi press briefing magaloina na haiba chairman Helen Thang Hanglet na haiba thogdok asi unwanted incidents asi makhoina emotion da naga taruk asi makhoina hatpani haibagi statement asi thamlaki adumapu thanglakli ba khogi KJCC nakalamda yenguraga KJCC civil society organization influential CSO khogi Kuki jo hill tribes ki representing tawba dugumba civil society organization amni KJCC makhoisi they don't have kadar weapons laite designated camps amata sulaite adopu lairiba ekhogi lairiba issue sida kena pigi kadarna masi hariba thogdok si pangthokpani haiba crime asi chathabani hairingai gi chairak sida KJC na makhoini emotion da masigi crime asi chathabani haina phungdoreba makhoina thamlakliba statement se how far kadai phogyongna chunggadoribna taseng ma KJC na ma hariba khogi naga ichilinau taruk si tasengna hatpa oidoribra natragana amuk hariba KJCC khogi makhoisi civil society organization oiragasu hariba sugi group ta lairiba MLA amadi sugi group ta lairiba khogi militant singa su adumak tongan wa hojiki khogi political demands tadi adumak relation adumak yam phajana leiba adugumba organization amakakni aduna khoina hojik yengba yariba si tasengna hariba makhoina crime si makhoina tawbani haidana admit tawraisi kadai phoyongna makhoina tasengna makhoina hatlibra natragana amung tongan ba political pressure dagi ngasagi kene pigi chairman dudi khoigi ke nemcha kibgengi magi mapuroiba oibanina amana law breaker oiba amana constitution asigi law making body da yauriba domba khoigi deputy CM amakhakni masida contradictory lakadaba mayam amna maram leibana maram orakanda tasengna
हारिबा अखोगी केजेसिना मखोइने एडमिट तौरइसुगी मरुमदा हिडन एजेंडा लेब्रा नत्रगना तसेंगनमक हारिबा क्राइम असि केजेसिना पांगथोई नत्रगा पांगथोकते हाइबा पांगथोंगदा हाइबगी मतंगसिदा तोंगान तोंगानबा अखोगी पैनलिस्ट अहुमना मसा मसागी वेबा वारोल थंबिदुना पुगचरिबा टॉपिक असि मपुंग फाहनबिगनी अदुगा अखोगी ngasiगी तोंगान तोंगानबा पैनलिस्ट अहुम सकमिंगा कोनना ताकजबगी तंजा दोंग तंग म्यांग फमद थमजगे अहानबदा अखोगी ओजा जॉनसन एलांगबाम पॉलिटिशियन ओजा जॉनसन बुतराम नोक्चरी अनि सुबदा अखोगी ओजा डॉक्टर हाउबिजम गिटाजन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओजा गिटाजन बुसु तराम नोक्चरी अहुम सुबदा गी इता अखोगी टीएस सुजाता प्रेसिडेंट इमागी मेरा इता सुजाता बुसु तराम नोक्चरी या नुंगाइजे मतम मतमगी ओइबा मणिपुर थोइबा तोंगान नोकानबा इशूदा कोइना पुकत्तुना खना नैननबगिदमता पुकचरिबा सिगुमलबा अखोगी इशू सिंगसिदा इसा इसागे उबा वारोल के आमा थंबिगनी हाइबगी वाखलोंदा इसा इसागे ममल यामलबा मतम खरा खजिक्तंग काइथोकपिदुना अखोगी स्टूडियो दा लेंथोकपिरकपिगिदमक्ता नॉर्थ ईस्ट विंडोगी माइकेदगी हन्ना हन्ना पैनलिस्ट अहुमपु थागतप फोंदोकचरी मसिगे पोकचरीबा टॉपिक असेग मरी लेनबा इहान हनबा वाहंगजे ओजा जॉनसन एलांगबाम दा लाक्सगे ओजा खोइना येंगबा यारि सिंगसी कनोसिगा टॉपिक सिगा रिलेटेड ओइना 2023 मेगी तांग अहुमदगी हौरइबा अखोगी कॉन्फ्लिक्ट सी गा अखोई टिल डेट ngasi bokta अखोई थोइबा इशू सिंग सिदा ओजा अखोनी येंगबा याबसी टेररिस्ट एक ngaktani ओजा जिरिगी थोइबा अदगी अखोगी ट्रोंगलाउबीगी ऋषिकांतगी अदगी अमा अमा अखोगी अदगी हेमांजित अमा अमा हारिबा सिंगसे ओजा ngasi बो सिगी अखोई चपचाबा जस्टिस अमतबो फंगद्रिबनेबा ट्रोंगलाउबीगी अखोगी इशू जिरिगी इशू जे दुकिमतिक हाइनेस ओइबा बार्बरिक ओइबा दुगुंबा एक अमखकनी अदुमा पुथोइबा 2023 दगिना हौजिक फाउबा टिल डेट हौजिक फाउबा थोइबा अनवांटेड इंसिडेंट सिंगसिदा ngasi फाउबा ऑर्गेनाइजेशन अमना कैमरा ममांगदा थोगलाकांदा हारिबा इंसिडेंसी अखोइना तौबनी हाइदना एडमिट तौबसे ओजा ngasi फाउबा कोई उद्री ताद्रीबा अदुबु हारिबा अखोगी नागा इचिलेना तरुक लगिदबा मतुक मतुक कागा हाट लकपा सिगी मतांगसिदा मियामना ngасai अहागनसु पंजबदुनी KNFP गी अखोगी दुगुंबा मखोगी कादरना तौबु ओइनी हाइदना मियामना चिंगनादना लैरिंगाई चेरकसिदा केजे सिना मखोइना तौबनी हाइदना इमोशन दा तौखिबनी हाइदना मखोइना एडमिट तौरइसे ओजा कैमरा ममांग इन फ्रंट ऑफ कैमरा यामना ट्रांसपेरेंट ओइना अखोइना तौबनी हाइना चोंगथोरइसे तसेंगनमक ओजा केजे सिना तौबमक अदुमक ओइगद्रा नत्रगना अदुमक ngसाइगी अखोगी कुकी तरामरी थादोखिबदुसु दुम तोंगान तोंगान बखोइ नागालैंड गी अगदगी अखोइ मेघालय गी अदुम चीफ मिनिस्टर सिंह थादोखो अदु तौगो हाइबगी पॉलिटिकल प्रेशर सु दुम लैगी सिगे मतंग सिदा ओजा करी कमाइनी येंबे याय ओजागी असेसमेंट से कमाइ पिबिनिंग ओजा नथम पुरा बुखरमजरी थैदोकना अखोइना कोइथोकना हाइद्रगसु ngaranggi केजे अखोगी कुकीजो काउंसिल गी केजे सिगी मोगी प्रेस मीट अमा तौरइसे यामना टाइमली मोइना ऑर्गेनाइज तौरकांदा ngaranggi प्रेस मीट तौरपने and just before one day ahead ta neferio raungna tiar jeleng yaungna mogi nagagi leader tarukna ami chaga unagarba matung da kuki jo council na ngarang press statement thorokdo adudai da smile dona hojik lairiba deadlock haiba tare aduga entire press meet ngarangi toribagi context reference piri mana piriche February gi tang nipanda litandagi haugiba scaffold dudagi horga still that fawbagi manungda period thoiba maruiba naga singa tangkhul singa moiga tomnorakpadagi escalate tawraga leangmai side room da kangpopi district room da lansan gadana hoji fawba May 13 gi incident thoku fawgi manungda thogiba thawdo wathok singdu madugi saruk amoina ngarangi press statement do press meet to buni duna moina phamiba thogliba press meet to yam timely moina organize to buni haibasi medi yamai aksenge karigino haibadi moi mathakta achauba pressure masoin nalle nan beduna bu ngara akoi mi taruk leangbai taruk hatkibadu madu moina moigi achauba grave mistake amane haina moina hairibadu moina parisi mistake ni adugi damakta akoigi out of emotion da adugi thabuk tu chathagi bani pen da badagi ngahakti saungning badagi adagi moigi kari hani phataba ngamau da badagi
तौबने नमाना दे तो माने दे हाय अदु हायरे हायरगसु तारकपदा culprit perpetrator si naga singni tanghul singni modegi haurapane tuga aikoida mayamda aikoida miyeng ama yengdana aikoina phattaba adegi aikoina ngasagi tahaure haibegi nungaitaba masung moina phauriba ata khwai lubati crime se crime haibase crime against humanity haibase aikoigi ain gi miyeng dadi masing daga onaraga aina mi manga hale moina mi adu hale kain tawuse Kuki jo council gi moigi standard of moigi mental mindset che akoina khange hai tare ngarang gi uthor pudu de gi di moigi leadership ta lairiba moigi akoina nangoi khalamba Kuki jo council gi uramba thajaramba koi moi khalamba wakhalon du di ngarang da gi di moisi pura akoi gi angang macha to ma haiba tare ko akoi mi masing do moina tara mari hatpani Kuki ne tara mari sibani moi taruk ni ka haido adu su hung lale haidi factual check to kan de tm kasom da April ki tang kun ni panda ani hatle tang kun mari de April ki adi follow up te kharale kan da amu naga volunteer ma sire Kuki anim su siba adi di adu tm kasom da hale du di civilian convoy ma lak da Kuki arm group sing da nungwaina kapim ne da retired army personnel yawrim ne aduna moigi ngasai gi keno da mi masing daga moina su halaga koina su to ka haise sigi wakhalon daga laiba moigi mentality se ata koina khalamba Kuki jo council gi ngara di moise du nangang masa to no phagi ta gra haitar ko aseng badi moi press statement do moina thokningi ba objective se koi kaino su khangde ba adana out of political pressure from central government especially minister of home affairs gi pressure tawra ngarang to wadung ba moina keno state minister ga tawba adugumba set tawra ga press meet ne si ilai na ilai khangmang na me haitare ko aduna ngasai gi hangbi wahang da out of compulsion da ngarang gi press meet di tawbni ada fana yamna moina cover up tawba adudi yaroi da maram abdi kari gi no haitare gi di arm group sing free hand thara khanda chalhanba aduga mi sibigi marakta se Burma da thokpa thaudo le somna kana thabo aduga noina man hapchaleba khwai important ri kaino hai matamda kari gi tamakta no mi gi mayum da mai thaba hoba adegi di waho ma lakpa matamda adu tawba adegi moi political incident ama se kamai tawduna Kuki jo council yo ino haidi incident macha ma thoi adoi meyam settle do ya bu moi di communalize to thoe adegi di naga body sing tangkhul gi body sing kai sing aduna adugu mane tawrakanu haidi projection che khanabado level amada taw ya bado ngasi fawto Kuki jo council aduna moina stage manage tawrakanda chumna tawraga emotion da chapadu di kuisu yade ba ko adubu ke jc haido ri Kuki jo council ludi ngarangi moina thoglai ba khoi hanglan thangla thaiba nupa chairman je ngarang dagi di ma se pura zero atare koina hadi joker ki tat koina khalla atare ngarang di ma phagi tare pura low ai tare ko haidi moi tara mari hat pane koina taru hat pane kai adugi thak tu da mai makok tu do ngangai bido adu di moi gi intention du di manung du lai ri moi gi pot di lai expose to rehaba aduna adugum bagi moi gi wakhalo namada laiba group tu da India government na ko free hand thaba se ai di to hon chaning dre hanjan na haire suspension of operation da si modified to si natraga masi akoi penal provision hap si natraga na maduda tholakpa asu group singi arm group singi moi gi lamhen tu hen ba singi matak te action law dergadi mutat pam change chana handa bam change aro natraga kanoma fighting tureng tor me hatare mo to mi sing du mangsam pai na lusam pai na sor chingaga police te puraga moi matak te wild bicha chathaba yabi provision su yaw da ba sahi kun seran tran tau lakwa ka to karan mi han me pun tor pa mi chani gi matak to moi mi hat khre moi group sing asina paisa khungot parom to ka pagra di lorane ba ko atuna hai be sing je chahi trate try panse central government ni minister of home affairs na Burma gi interest ta hadi Myanmar da India gi interest ta ko kan khat lakan da su do yawri mi sing seran tran to moi matak ta dandi ama bhaw pi da ngasi pau lak pasina su si taseng budi India gi geopolitical interest ta Burma gi interest ta part amani haibase akoi ngasi di fazana koi khangau tai either masi semto ko rectify to ba natraga na pula totally progress to ba adu natraga di haidi
मोय मना सेरान ट्रान तोरा कांदा मरो बे पॉइंट मरी मंगा तंग सुम पन बद को आई हंजन साइ मणिपुर या पुन nga ka dong ni nga tre tongan tongan ba demand mathang mathang pisale manipuri to khai ta nam ne na adagi nungmai pare ka chat pa ya de chat le meyam de sen khai tung khai adagi to ya de haire mi han mi pun phu ba chai ba to ya de to lai moy na to do ba si lei tre ba si mathak ta ngasi fau do moy ka da ram ta ngasi fau koi to ngam de adagi amana haujik fau ra chathari ba lelon wifi gi combing operation che yes Sisu akoi phuna dana chena dana tawse ado sometimes sisu sum yeng gi doini ko ai yeng ba srai ja hayeng hangchit masem phau de kai mi ta pharak tra ba ado gadi entire asagi mungna ri ba kapna ri ba tawna ri mem do dramatize to utar ka doini ko sisu am lo jane ado si akoi praja sing si ko sum yeng ne ba hai di phari ba du militant sing na pha ba na te khonja sing na pha ba ne lelon wifi gi asigi leader ori ba khun gi leader lal boy haibra ma yaure haire ma do ongtang hang pang tawum changi moi gi mi sing khunja sing kokar pon changi moi na laloba asigi kene pidu kawrga pi bane bo haire ba dugi narrative ma thoe yaw victim sim duna haire sidai sida india lengang na action taw da ba haibe se aduna moi ngasai gi Kuki placement policy ma su si taseng bade su de yauri group si ai naham chan jan hai gre keno gi part ma lani sanglup amati Burma manung do operate tawri ba ai India na thak para bado India na thak ne hai tar ka di moi gi wari sukti tonari ba keno tu gi makok ps hakki dur chura sambu da phama operate tawri adu dar ga di India gi double standard si jo koi dum khang hai tar ko ana su de yaur ba ka da singi matak ta ko action to bunga moi hai ba se irai lai ba writing on the wall da e de ga later bane masile ja ko na kain tang ngang ngai le ai de su rectify to na totally broke to ani si de ja ko yei ba ta bane ba sanction ba ta bane ba natra ga di si gi thabak se sum chathara kanda another makha chathara kanda adegi hoji lai river status ko asida sarkar sina central ministry sina wafam amta so haide buffer zone maintain to sala kanda ai koi chat pa yaroi adu to roin to sala kanda sahi mangai matung da kashmir gi dubaina koi se kanun to gi haire ba aduna manipur state se degenerate tongna bagi tongan ba demand myam tor ko sida india government se indirectly yathok kra ba haibe gi poram khagla heba adune ba ngasi koina mun na yenga do buse aduna taseng badi ngarang gi Kuki jo council statement do yam childish ni angang machana pi ga do statement ni aduga yam important oiridi akhoi gi matter si gi resolve tongna ba nadaga matter si adugi hoji ki current crisis ki beyond da mudigi wa ma thola kanda kamaine address to ge masi redress to ge haibigi wafam ga thamma ka ring chatna ba ya ga do ba aduna kano to bani aduni to ga victim card tu ngarang di taseng angang macha ta do no sanar e ba adu tare ga di moi wakalon moi mindset to koina khange ngarang da gi de na Kuki jo council si moi si ngarang gi press meet adu koi tawdo ya da gi ministry of home affairs ta gi pressure soidana lakani aduna maram oidana ngarang tawgi bani haina iswai sum thamjage okay jai marak amta ga thaja hoge hojiki koi gi suspension of operation shu gi matang je koi September 4 2025 sida renegotiate tawgi bani ko ja aduga koi CM makha chathadana leire still high basing si koi gi hojik thoi ba conflict si gi main haidi adumak hena irang honinga gi machak se koi gi suda leire bala lob sing ne ha je koi miyam koi gi miyam khangbada natana pali bale ngak si chu dum khangine ba aduma koi tar su ja sigi suspension of operation si masagi government of India ne hari ba koi gi umbrella group ani du ilei ba da tongan ba militant group kun ga manga hari siga koi gi Manipur government ga tongna gi bani aduma pu masina achauba issue ma thoe ha ba je khangna aduma lairi ba koi gi lengak pai biri ba sing si chu masida ka haini initiative se ira ulau da ba u ba se uza zana nga sai haidi dum haidi even akoi BJP gi mamangi da koi tongan ba bio da dum uzare makoi gi achauba mai pak pagi marum da Kuki shu gi mayam kaino ma yawi kholi ha bagi kaino ma su dum lai si khangna uza si su makoi gi voters sing gi yenga ga election ji gi yenga kanda makoi gi chakuri da makta dum makoi se knowingly or unknowingly zama khoise dumak masida dum compromise tawrga leira bra habagi wahang simso za yam chauna mami tayo za kari kamai thamiding ten tak na thamyu za compromise to we have yam chamre
taseng badi kuki lalo loop sing se India government yokhala thame hai bani suspension of operation se koi ngasai ai hai je beto India government ki geopolitical interest mogi part amane haba aduna ne haba ada 2025 ta moi amuk revise amuk tawe ko sudo revise ta budu kaino hana tara mari designated camp tra ni leibudu tareta handarapa adu khaktani aduga hana pending do leiba 2023 dagi apagi tolopidana lakpu 6000 du per head ki do handa pithokpa adu khaktani adugi marakta ngasi phawde address ta ugraba avai joint monitoring group anam khak thamni ko only for yengba me hala se dum yeng ni me bus bai thar se dum yeng ni regi nomai pa me pareng sang chala se yeng ni moida kano penal provision power moida pide adi action to wi moi mata kano action to na bi power yok de tare just observation to na ba monitor to na ba gi khakine ha ba ko ada India government ta ngasi fawda 2015 dai hanjan jan hai sin ai hai de ya de maitai gi sinmi manga hale thungsat ta just mathangi koi mapau khulen gi mathak ta UCM gi present oi de ko aduna aikoi samna harab 2005 ta su hobni Assam Rifle ka Kuki group sing siga adai de koi matam de koi IPSA ki general secretary organization ko oidana kano tawre ko aidi kana yetana koi Manipur sarkar bypass tawtara ga di 2001 ki Bangkok agreement tu ta dawre adu thok thak taw khrani haidana sarkar yawgam ne kana movement tawi 2008 officially Manipur sarkar yawga tripartite to on given have aduna akoina sum yengpa matam da su se only India government ki double standard chineba su do thami se aduna su da leiba cadre sing sigi Manipur gi apun ngam khai nga ka do bone na ground rule gi number 1 point yawre aduka subsequently moine chalaga adigi tongan ba mogi ba dabi tongan ba mani mogi tongan ba kano ma demand ma adu sum taw leiba adu ai adu gumba da ko yam kana sum ngangning dreba aidi mingon da khutong ja ba pi ga do point di television forum de so nga dre di ama moi tawri ba ko moi na tawri ba kai haini mogi strategy si tamna expose taw ha ba se koi kup na yeng ba koi adum u inga na u ba ada India government action taw bra ba kai ngam de adegi di marakta moina akoi gi sifai sin security force ta attack tawi kai han mangam de yum ta na huziki akoi gi UK LF ki nupa to na sero area se finance secretary ma Nazir ta le ma nupa to na noin tawri bani huziki yamcha kem jing gi nupa se thangboi se keno na taba UPFI se gi chairman ne KNP gi na amu president ogre KNP se sum tarapadi keno ma sum tarapadi KNP do huzik thado group among on group am group among on group moina sanari ba lila si yengo ba aduna kaino ba moin tawisi moina aidi tawuri ba thabak mayam sira central government na free hand thare moiga amisaga wari sanabdo adugi relate tawbro ngasi kana karamba source gi PTI di ngambra NI di ngambra khwa ngambana te unagre maru ba yam fajaba positive to ko tawgre manung gi substance ngasi fawda PTI na phong ngamra NI na phong ngamra adegi framework agreement ana 2015 da sign to negi bodu gi madu gi machak tu kai kana kai orige ba kana khange ba aduna samain to the India government mogi tauba haidi as long as national interest kai dargadi Manipur gi internal contradictions di darka oide ko interest nate ana haibegi policy atai state ka koi Manipur ka khenai ba Manipur di lam ga mi ga pulap yaw ge bane ba aduna akoi lam sina singkup ta gai kai ra kanda akoi India gi national interest kai de dra sidai sida rajniti tawba sing sina elected leaders sing sina makhoi na wa ma ta ngang ngam je de gai tuk ton na wa ma ta su hangat pa ngam dana yena thamba su ngam dana ngasi fawda leiba sidai sida Manipur praja na ngasi saurei sine ba aduna akoi na BJP yaw gi adu ne ada hojik na BJP ki policy sina akoi interest like no idum khana lei hai bne ba adu di karai ya doino aduna akoi na ji haijeri ba sine India government ki moigi policy se sidai sida akoi sakam to bu yaro leadership fatra gati huji chu haijeri ngamoi do bo taragri leibak se yam nungai na khanbi gano Kashmir da tawi du ne ari pun ma ya ba moina toksinara me alignment sema me mamai thang da Kashmir se degenerate togi aduma ina Manipur da moi kari khalino
aduna madugumbogi khoi tangkak ama lakna ba khoi gi yekna basingda singdo wafam ju thamning de ko moina sumaina khoi gi mayam se pangda laga operation toram da gi khoi gi natra kainum tor gi chloroform thaba dong na khoi gi leader sing sida moina pangda halakanda sum thamakanda manipur se machet ta halaga singkup ta na thuga fa da khoi gi political interest kai da lore haibadu urda ga di matang matam charingai da phibam sokchendringai da adom adom gi ithak ta tarakringai da yam lemna lebak macha ta na surrender ta hona phai fani adun haijiring. Okay, thank you very much Secretary. ai makha chathaboida oja gitajen da lakchage oja gitajen khoi gi Kuki ga Naga ga se 1992 da gi na 1997 da ju hana makhoi gi conflict se thoki ba leire ko aduga handak khoi gi maitei Kuki thoi ngai gi marak sida hairiba khoi gi oja khemchan gi government se la aba matung February gi date 7 da ngasai gi sida 20 date 7 sigi dagi ni hariba khoi litan side rai khong area Ukhrul district ki sidagi masai hariba khoi gi KZ sigi helanthang thangle chairman sina phongdorok pada masai gi khoi gi pauche sing de yauri se sidagi sumaina tangkhul macha ma yunga ro sumai tawdagi mathang tawrok paduna si lakpani haidana admai tawdana khoina emotion da hariba naga makhoi taruksi akoina hatpani haidana makoina aduma admit tawre aduma pu even maitei amari Kuki ani gi thoi ba conflict se chahi ahum surabasi oja hojik miyam na haina basi hariba thoi ba conflict sidi already government of India na design tawraba makoina engineer tawraga already thohallaba matam kui na sem sarakan adum thokadaba leirabado thoklaba dumba irang makhakne hairiba aduga hojiksu mu hana 1992 dagi na 1997 bo Kuki Naga thokraba irang si dagi matung da hoji amu Kuki gana Naga ga se kanna thoi ba se hariba khogi chairman sina phongdorok pi matung inadi hariba February date 7 da tangkhul macha ma ngasai kaino thaga kholaga tawbodoi mathang kaino gi matung ina lale khole haijau khol mayam ire adugi matung ina hariba exaggerate tawrapani hariba kainosi sumaina sum pakthok chawthorapani madudagi hariba khoi taruksi hatpani haiba ma haire dubu oja ina laksani oja gitajen da laksani se oja miyamna hojiksu dum hariba 2023 sidagi maitai thoiba sisu government of India na design tawbani aduga hanagi mamangda habidi khogi without territorial limit ki da thokibadasu aduma marundadi behind the scene dadi government of India gi khut aduma yawi hairi aduga hojiksu thoiba Naga ga Kuki gi sidasu government of India na aduma Manipur se machet tanaba adugi government of India gi achauba khut yawi haiba wafam ji miyam na dum hainari aduma pu chairman gi thamlaiba wafam siga miyam na haidi speculation tawba haigadra miyam na expectation tawba haigadra miyam gi narrative siga amu khitang na thaina lakpase sigi metang da Gitajen gi mot se kari kamai thamning yesa antang thambi ahanbada knowledge window yang biriba mani project ko khun upsari kana sigi PANELIST nation biriba SUJATA and ola johnson hoso biriba HEEYAI LEIMA ma de all staff ka khun upsari ya koina issue se ngasi mak Kuki jo council na high statement se khotang nenadringa dai tare ko undang recall to sangi hai tare hadisi Kuki Naga gi conflict si khak Manipur da leibra atopa Kuki maitai gi dongni lan ji loirabra habis question hangba leiba ko ada Kuki jo council se koina masi piri statement da mai ahum mari yawi to sam na le ko na I foreign ngam ma le mai le phim to ko America gi le hotel ma da 5 star hotel dong le nga ko ma le sim game da ko naga nam da ma din nomi yu to khum tai ko na be smiling face se laga ada moi na ngai wa du sing de haina je ba HEEYAI ko khagari sing haina je ola sun na budi sai ya sidang sai gi moi gi sing gi ba ya ba wa haining di khoding de ga di hai ola sun ko adu su part amani sei su koi kan de haining da bane adu sai area se di koi ola sun sai area se di dra pa na koi ka dare hui ma mai ko na sum ba ya de han probably da pramani ko sing gi thaw ya de do adu sing gi tha ga yeng hona ko dam da moi gi khut kha thilanga um sangai I ba ola sun ko Kuki jo council se mamang da Naga taw pha matam da first statement bi base odang recall to jabani ko first statement bi base Naga gi moi taraga karo pha bada trai ban pha bada moi trai thadok khibo do akoina pha thadok khrabani taw ku koi pha de khangde
뭐 CL레바 아 first time 뭐 토끼 분이고 오늘 영비고 예 아그 시행시행 하는데 차이 아니죠 거기 많이 보길래 미리 봐도 뭔가 뭐 통모양 뭐 통모양 이슈도 시행나 시 나나 미리 보면 시다 자기 와 아까 망angoi adagi kian khangal hai tara ga dikha ga na se basin kinako ko ye swayum lo da sakhi ne ko je moi na ga ko wa ko sum ta ko sum kar hai ni thil ga haud ga di ye adum asu bo sakhi do re ko masagi history about the revolution history about the moi na manipulator la ko mayam jina ngasi ju sahi cham ga kya da subagi moi gi sindre ge to ngasi puja tawri moi inauguration tawri moi pramani ko adu kala ya pi ge ba agul ko ki war 1999 1917 jibu lei jina jo hai re government ngasi adum thu tabi thammi adum puja ta holli adum celebrate ta holli adu hindu der nung masa ta yung jele ko nung chuk chok nung masa ma da 100 years ha golden jubilee silver jubilee ga tha na jaga ko nung khalai ni ko ye sin lenga na adum yeng le ko hai jeni si lenga ko si le te history se holai ni mo chong le je ada hai kuki jo kaung sin na lower statement sum dai na se ko sai da se ta ko na point ani na bi ya no hi ko aham ba da khoi sigi kai ba khoi gi kang ko gi da lei ba khoi kokta hai ba kok naw hai ba kok tu hai ba ma lei ni mo gi yam ngam mam lei ni ko mamang da kan na mai te ga irang to ne manung da mi pha ba su mai ngam mi kan su mai ngam mo gi ro ji bo ko ha ji da kuki jo kaung si thole ko mi taruk ha ki ba du mo na jai ri si out of emotion hai ko emotion he man gi hat pani hai ko ai ta ga di ran san sai area si da he da ha bi awara ko moi masana le adagi hotel phajaba 5-star hotel phamaga press meet tawre adu mi hakhi badu out of emotion ko gibi hakhi bani ga haiba se ba hai biya ko law moji kana no mama moji kai ko dige ba ko ki jo ka uthin si mi ha na ba mo order people mo order pai le bra adu mi kan mi order ko pai le bra adu mo na president phone na ga mo na hairi haida kachan na ga ga pali mo na ko that means adun ta ko di apology na tira na mo excuse ko te mo to ipoto noi mi do khoina hapni kachan naga ni asong ngang ni ko song na ngang ni ko kano kasi statement thoda ni ko paper da kachan naga perlu bagi mai naga ki sinau singa si jam na masi phone no chilo ko na jare da ko hai ri ba kuki jo kaung singi le ri ba magi mari manga do dress ka su yam na khoi san na le ko ko ka litna khotna ransan san nan to ri ko adu le su yam he bu su ma le ko sim ni do ga karai no ma sa do khoi psychiatric na mi noi male ko usita ma yauri moida lo ga se moine ta singna ngamba lo ga se khu pa thok to no khoi gi mi taruk tu yam tu re pan banati ko naga gi sinau ki yam usita na yam anda se to bi da kan ko na khoi mi taruk tu out of emotion hakhi bani adu dum da khoi nuai ta phongdu i gai ko ye sum da ne se ko ai ta ga di hajik kuki jo kaung sin si lai ba lengak sin kari se ko biduri moi se lawful organization hai la khuturi bra na hai moi mari manga du buk to biduri bra kari police na FIR to bire mi hat pa da khoi na yeng ya ri si civil matter da khoi yeng ya ri si hi mi thang thilaga hat ri mi do adu na ta na mi do hami ma hat lu na instigate to mi ma ai di director to mi se si ko so penalty sa panane mi hat lu na direction to mi se si ju sa gi thilaga hat lu ni pa lo phang yo ma gi ko so penalty ma phang do ne ai ta ga di saya saya kuki jo kaung singi le biri ba du kumba so sang le biri ba kaung sing na sai gi moi taruk si hat ki ba ji am ngai te gan hai wo hin ta ko di moi da conspiracy moi da just da ki to mi yaw re mi ji phau hat lu to ga order people ngam hai da adu order me ji moi oi re ko chidi ai da ha ba te ko moi na hai le bi se me no hai ba ni ko sai gi area ji yor ba bu da sai gi khoi mamang su khoi gi di khoi ngam ma thok ma yam le ji sum hai da na forgive and forget ko ajik se ngai ba sa bi re Delhi dagi ang mathong mayam na just to apology dang ni howe natra di chen no warung na ni ga habagi mong da ni hel libra ko mayam da excuse ma ko shui ga habadi sa gi ko ma su pa na forgive and forget yam haina dro la pi da si ke no ga habado mi thang chapa kathala halaga out of emotion hat ki bani harga excuse bu yadri bra ma ge dumba blood amagi machimara di to khro ba blood amagi machimara oi da mo di to khro family ama da mapa na masa hapa masa na mapa harba uda eswan logi matun phare ni gen chara khong ni gen ado blood sun ta ba ko refugee ni le ba terrorist ni le ba mo na ai mi chapa ka na haki po to ai arab emotion haki bani ma do excuse of wiro haira ya gadra ma do yasla di khoi le bak se hiya khoi manipur hai ima le bak manipur se ipai bun thambiro phajara puare gi khoi sana le bak manipur mane prithvi da numita de hai british na ba boda igai khono bulam bi bak ima le bak manipur se asi di khoi
tu busun khale ba ko sai hai jabado wa jing ana jai ta ching ana jai ta ga di tawino ba se lai bi mayam sing di ne ko mayam se trek ko bi no ba ko sing ana se ko ngang si le ba ki wani ko ma se di da sai gi cookie pen ba ya da ba na tra na kan na ngang ba ya da mo da cookie na ko na palai se tàu yêu mình palai ni ko tàu yêu mình palai ko moi do hit ko khona ko da moi gi le ba community gi mình ko lo dia tre ko adu da yaung de ba yaung de ko mo sing su ba ko tharom sang ye moi na ai ko di yaung de ko moi khan na phata ba ni ko yaung de ha ba ju ha mi sang ye ba adu su hai de si ju praja ma yang ju am da hai de ga su ko sep no mai nan na mo ki heli ni khang de na tra ga na mla ma yang nan na mo ki heli ni khang de whatever ko ha jeni ni da ai ko security pi bi ro government protect to bi ro ai ko praja khan di wa re mo na che to bu da gi ai ko gi ngam ja ba ko no je civilian ma yang jing ngak pi ro ga na hai bi ai na mo na wa na hai ya ro mo jo aw mo gi le civilian ma yang du mo gi le ba lo mo gi terrorist ma yang ki heli hai ga di hiai security pi bi ro protection pi bi ro mo hai bi ai na government da adu do government le ni ke no government is kana no miyang gi thawai kan ngani lan thung ngani le pora mane ko ana adum gi koina yam yeng ni adi jam bas mo sa gi ro ko ku gi jo ka china nga si habi ni statement si koi ka ni masi koina yam tai tai lo ku sia di ko yam tai tai lo ku sia di mo si machin thi mo da pa da nga mo da mo si akpa sangsara mo da le jiwa ma khala mo le yam pan le ra ni na masi mo thole statement se koina budi yam laina e hai ko adubu le di bo whole government law including lady ba civilian including lady ba khogi community khogi mutam usta bane mo tori thause mi hathu ga bu mi am khak ha udu sinari ba mo gi mi sire ga mo claim tori di here in other sense ko de na bi ya ko hostage na phar ki de tor ga shmo gi mi hat plate numai ka ba kan da defend mo khona kan da numai pa na si jabu di mo sai mar nai ni ke no mo ku ki mi ka na hostage na phar khap ga shmo ya ro ge mo na mi mu la da ba la landari imu le ram thang pa ge tien pa ge noi pa ge ra le ram bodna defend hona jadu mi si jabni ke no adu gi si bodna mo claim to ge haba adu khoi gi mi wona hostel na phara pura ga hat bodna out of control le gi hat pani haba adu mo ta ba da di to ngum se ko adu ai khoi sai ya di yeng do bu si kano hiai moi mari manga dna ga na ya ta pham ga nomi ga tawra ga manipur gi yang ro program yam government le haba gi lo punna wan chele so ngam mo mim ta ba se pas di khoi try lo bi ya da khoi forgive and forget ga di khoi to ya ro ko haji ku ki jo ka sing le ba sa ngai mo manga tam se government thu dam buk to gi dong e ni cost buk to gi dong ni ko conspiracy le mo da masana willingly masana mi tam to hat ngam hat le ha gi masana accept ga ma khoi agree to jara ni na adu di mo ta si khoi buk to ta na adu gi no mo to jo phar ga investigation chakra ma tung da statement bid de yaningi yanin ba gi to kan lo le jara ni praman ko thang tha to gi bel dum ko to bu da bu adu mo wang sang gang bu ya de ba dum di adu mo wang sang gang bu ya de ba dum di lo gi ma tu ko action to um sang ye nga ga su police ko khol gan da police ki ka sa di tham gan da ma do adu mo wang sang ga do nga ngi no hi se khoi ara ju mo ko no to ne action ko to ne adu di la ya da mi chama ma da sibilang ha khana ma gi nang hatu ura ra ta nang ya da ka sa lo ra ha mo hi ba shwe gi ba da ya lo na ya da na phar tham ni to ko no hi adu mi taru hat ba du bu khwati na hat ba du bu khoi kai da out of kana emotional chakhi ba da khoi to gi bani adu shawi ranu gai ta ba da hi masi khoi samaj ma lo le ba ma na ta na sa gi miyo ba mo ngana ba ya da por mo bo out of chakre ba ko masi de khoi am wai te na le ba issues not only for Naga gi sinaw nga marti ba ngi ko ho manipur khunda mene fruit 30 khunda mene fruit sinje sin thomo challenge saw ne aduna ai haijaning badi moi gi leiri ba manung gi leiri ba intention je haji gi leiri kuki jo council lo ro ji kai no moi se manung kana na ke dauri ko kana na in mano mi ha pa ngam gi right with the pibra mi phaw ngam gi right with the pibra then whatever any crime ko mi ha pa ngam ba da moi na out of emotion hakki bani ha ngam dar ga di na ha ne thari crime am je moi loina mai information hai bajum ko hai la la roi bako that means ko hai jeng di ko sai gi se illegal tax lo ri ba kidnapping to ri ba mi ha li ba ngang ni ba khang react to ri ba geng to mai am ja si part of sigi masa mai moi mai hai ko la la roi bako ado moi ma ta fully investing to hom changi hai ri ba ko ki jo council je lawful organization to kan mo buk to hom changi ko chap cha na mo action hom changi bako ado si yai ko khitara ba ado di mathang da another mi tara halaju arab emotion hapani hai duri ba mi taru hapaga jibu mi ma hapaga ji mi belu je ya hekta ya na ti mi ma kinat to re mi ma pha re pun re ta mi ma maram ja da halai ta ga madugi obe sab sa madugi obe crime je am cha re ba mi taru hostage na pha ra pu ra ga aduga
파부도수 좀 파기가 좀 하네 지금 하나 레포니 하나 또 내가 이슈시 좀 임비오바 임비오디 뭐이나 뭐 파데나 하려면 파기가 시레네 이래 부토네나 말아 TV도 그러다 모바일도 깨게 너희는 봐요 이래 거 부토건 놈들이 뭐는 깨기라 했다 그래도 심는 나가기 뭐 쿠키 뭐 그래 파 탐보도 팔다 부에 칼라 간다 뭐 타고 봐도 무슨 놈을 해더라 저는 근데 그나 저멜라 매암 하 팔라 매암 여기 마파부 구루 누구 매암 야오드나 알라만 매암 야오드 부토래 해 가도 기부가 미도 방해 이거 수면 가서 정말 오퍼레이션 도니고 후이 다진다 어디 가이바 거기 만남 강바도 후이가 싫어된다 하 만남 남나 맛이 정말 꼬티 된다 로매암 정도 쿠키기 뭐이 따라가 머리 망아 해 가도 기부가 농알라가 레이미 노 아이들이 라세 어디 아두기 리라매암도 바보니 이게 코이박티 코이 칸암드레바 아두기 리라매암 사람이암 누리다 노 예 약간 하이닝데다 수망일라 드라마 사나보보다 다이렉터 스크립트 라이터도 이유 마tamda 파바나 파바기 파타나 파타바기 까헤마 타박 떨어가디 폴리스키 롤가 현드로 폴리스키 롤냐 홀리니 로기 오키니로 마이 파데 홀리니 거 반마 뿔렌 마 떠헌드로 필름도 바보다 아두 저만에 그 힘사이트 주고 또 비로나 그라 하이나 포도 시디 필름다 떠오리바 액션 필름에 떠오리면 누가 거기 미티니움도 되게 해나 사티나 다른 반지들 뭐부터 홀래야 포도 파브르주 파데 아들이 분버주 분데 거 사이래 해야기네 되게 되나면나 그리 아파오버 라키바 거기 가이 코브라 팀 마이브로 가이노 아두수 그 레노 프레이도 퀘션 라가 뭐 까나까나 뭐 팀 퀘션 탐해 해다네 너미니 후리 레가 뭐 릴리 토크레 노 아이트로 아디 사이오실라디 그노 퀘션 항비리바 거기 TV기 레비리바 거기 히야이 오시망아이 kumjariba karakana mayam jumaga hangse hangbazu kumbazu ajikti takai padana khoi kare hani isana feeling angdo wa hangdo wa sndo thaiye thele gang him lagado re basidi ko wa gang nadre basidi adu bo khoi khade ngam tak palite singera singoira moi kuki jo gang busni koina sai dasi koina ma moi wana te no he hemangre too much moi sum phana haru yakta gadi khoi jini gidana 후잉아우도 후부티 다래나 후잉아우도 후부티 다래 나우도 후잉아우도 좀 나우잉아우인 해가지고 불러 턴다래 불러 턴아우도 미치걸 다래가디 후잉아우도 지부 유어 턴다버네 해 후잉아우도 약터가디 레잉 다래 레잉 뭐 약터가나 그라 망아우 티바 나하는데 비토기 다래 빨리대 근데 후잉아우도나 내가 전전 이미 어쩌전 찍고 다래가디 미기야 구치로를 뜻이 보시고 아도 마이나 쿠키조가 없으니나 나닝 뭐 하이닝 바 테러리스트 공부선 또 이블리 티니 없이 too much 거 시 하이닝 데도 하지 비움세 Kuki naga nate ko kuki naga wanate ko kuki naga gi lakriba issues de kuki jo kausina hai se sigi litan gi leiba khulgi sai gi leiba litan da ga hedang awanga amna sai to boy padra mayamna adugi mamangda adugi irang thudre mamangda naga gi sinau sunda adagi takungi sinau sunda kuki gi leibi ba kuki jo kausin dagi horaga mo trouble da musna ga to hinjage ko ko masa kong gi ba 판 파이면 튀기바 왜냐면 이거 통 왜냐면 이래봐 미 푸르버기 미 파르버기 미 인투르버기 그 아들이 망다 세익세 하저기 리타기 넣다고 여러분 미기 땅훈기 에리아마다 미기 워딩 셋가 미기 타이거 해버려 그냥 라이온 해버려 뭐 사티면 되네 뭐야 와 나가다비 깝나시 깝쳐서 이거 하다 보니 되네 뭐 사티면 가이래 뭐 진짜 노트 가방데 마마이 발로 가방데 TV 마미 무다 그래 뭐 지금 미기 레이브 땅훈기 자가 아마도 선라가 미기 웨이팅 셋 마사두마가 아도 눈박다가 쿠키는 하질람버기 나가 그러기 땅훈기 빌레지 마가 텔레폰이 컨버세이션 도 보기 거기 바르나 뭐 기도 나만 좀 많이 강니 가면 와 답이 오고 너기 가도 뭐 웨이팅 셋도 그냥 참문어 아예 강이 떨어면 되나 빨리 신경 와서 따라서 뭐 비기 해야 되나 야 내가 내가 뭐 가서 지가 봐 가요 가서 그러네 아두기 센티멘트도 착하네 뭐지 아두나 ngangai wadu litangi area ga puslo mena ngangai wani litangi mamang dagi hongna moina ne mi khuding cha khanam hoguse ko nagagi sinau sungda several times oknau kongna opi kongna adi lupa lak manga thiendra la ani thiendra mayam tawkiba khoi urena mayam ba ko adu mo mayam ma sorry khoi ipai puna hairam ba mama 파트너 미기 히당 이때도 거 파트너 미기 히당 이때도 좀 해보고 뭐이지 레이ing 나나 뭐이지 ଜ୍ଞ안 타나 나 히당 이때 봐 아나 뭐이지 레이ing 나나 봐 뭐이지 파나 나 히당 피지 할 따라가도 히야이 노 옵션 있다면 이런데 사실 하자고도 거기 안강 그라 마신 TV리드나 거기 상황하고 보면 담다마도 레이ing 나나 거기 안강 그래 이니고 뭐이지 나도 레가 나서 모두 로기 모두 라고 감더랍니다 좀 베트나이 디파트먼트 좀 맞다 가서 이들 해다 후잉아로 봐 옥나락봐 마담다 마이 백신 카피고 코피로 컨트롤 아도 마이 나고 보고 셔트라네 뭐 셔트라 뭐 따드라네 따라가 땡 강제시
kanoni niom da phasda ngama ji haira gadi yam ne ba usa ta khu ngang ninge ba ko moina sai ju machine thi ma khala mi si moina ngai was de khoina kari phasa no khoina hayo de jum dhabi uta ge ko ko ju tungi ma ngokshina ninge di mi taru hathi badu aru emotion hathi bani shaubira no hai boi jibu asi wai de khoi le bi ma yam ji kari phasa wai no mo tawbi ba do tawbi no phare forget to asi phare ga hai duri bra na tra phare ngakse lagi hai duri bra adagi den onjel laga am sumi gi naga gi sina kinda mu kasa naga ga onjel na mu am na anda sema tawbi na mu chela ibra mani ko adi thawai na mo gi do no gi mi do kai happy bi ne nei wa nga ka nu ne happy ta nga mi ta la do mo do do ana kan ni pa pham no mi no mi ta do ko am smiling face ko gi living style je ko gi proud foreign type to ko ka shu kai de mo gi do kan kala ko wa na te tawre mi style do ba ni hajab ni ko gi te bana nam thara ga adida moi mari ma do pham ga sai am ga ling na yam phong na mi hat pa ji khoina happy bani khoina happy bani hai nam san agree to jera bani na adi government action da kan ko mdalo uzan ninge ba ko ma do kem to do ta ga di he adi kem to adi heng imu ri la phara chung tho hala ba da sai ga ni mala ram le mani ha to question do re last ko ji ko hayeng si am da sum haji assurance bin se ba he ko haji assurance bin se no more Kuki na noi ka paroi no more Kuki na mi halaroi no more manipur da mo irang tawre ha bikara assurance bin gonduri ge ba ko adugi assurance bin mami to piro ko numti ko duk thar lakke ba ko ko ai ni adu tar ga di moi sin je logi matu na khil khom chang ha ne ko jamno ko ana singi timing se koina phajaba wahina terrorist bu drug mafia da bu chimai ko thoga popi thari ba makuta no mai apha pai mission takana hali ka musing sidabu kani compromise no ba kana terrorist bu jan terrorist ka musing sidabu koina kari phajaba se bidu no ba terrorist is the no compromise drug mafia is the no compromise pasi di loan jade malay jana ni leba ma biam jade adu ko mi sing no na khuli ho lera ba leba sidabu mo shi ko na dum nungshi na ji sum hai du jibu HEEYAI ma shi yoshla di ko chu ngong jere ba ko ngong jere dan hajik lei ba ko ki jo ka chingi lei ba moi manga du gi magi mai thong moi na ngang thoi ba di tinium du di khoi tumin lei ngam moi ko tumin lei ngam moi khoi haji je moi na du hai ha khana jai na se di ko lu lei dina gomen lei dina actually ko pio moi manga na ka shwe ta ngi lei ba community me am ji moi manga ta pu ga bra ne moi manga na du mai ha ba di lai dina lei mi community khuding maksi wahi amagi natragana wanga amagi kai gomam shura ko tanda ashwe yaw gidana pakana dana shura kana shoi dana hona dana hingle bushi ne ko ada yam lai na mi taruk tu ko happy bani ha aur emotion happy bani ga na ga wakhan ne nuai ta hon bade happy bani ga nuai ta hin di paring nunde ne seba marin le ga na mo marin le ga na kamero ko kamero kula ka bisin kamero biro ojo ne kamero biro da ashi bina shi da hingle higera sunu thama hasna ga seba moi di lai dana leiba amaga war tana ramatamda lan manung nongoi matu osana mai kapna lan manung na bawuda phira nong ha ga ladi khuthana deba ko lan faoi thamna ye ko lan faoi na nongoi pa ka mai mi do bawda ne lan faoi thama ganda magi matungina logi matungina phasna madu ganda magi niom chathabi ra matungda thadok ya thadwe ko prisoner thame thame ado hostage soina mission phara puraga ta matu ka hato posibu masibu karam bale ba chatna ga aduga auro emotion hakki bani shaubira nu gai chikana excuse ga duri ge masibu adu masidi ai thamoi oi tawin ma khabde le mbi ko adu madi haija roi tawu ko thamoi ndi mado madu lo su ya da ba min su ya da ba isho su ya da ba ko adu wang chang ne obje ge aduga Kuki jo ka sin je masi yam hen malek too much hana magi it lab ko tu nung du kokta nung da le ma yang na mu tumin le singa ga ko hajina mu sai Kuki jo council je ma ma na di form to ma tam da sum ta ja ma tam da Kuki jo council je pastor ma ma intellectual ma tonga mo gi CSO ma am gi leader ma am khala semba du ba tim ma ni ga khoi ta ja gi ko ado sma sem ko je khoi yam na ga si wa di ketang gyan tar ku ai khala ka na khoi sum le jeru buni ko ado moi na ngang thore o ngang sanga moi to president ta ko di moi ma se loi pu le re ko ko bera le ni pu le re no ko ko bera le sai thok tar ga de le ba ka kang jar ka ne ko moi ma ga na si khong ai ba la wai se paro si hoi ni ko hui hoi ni ko se si na mu asa ko mai da gi je le na ko moi ngang thore ba ton moi ngang ai ba wang sang se tu na ma se go me na lo mo tu na ma se ya de ko nga ya de ko ha ba la u tar ga di adu na mai di me jog ku shi ai na ka amra tham jagi थागचरी जगिताजेन मखा चथजबोइना इता सुजता दा लाक्चगे इता सुजता खुगी केजे सिना मसा मखोइना विलिंगली मखोइना हाथ ले हाबसे एडमिट तौरे अदो हारिबसी डेलिबरेटली हाथ के याउना हाथ लबनी हारिब हॉस्टेल सिंगसे मसीजी इट्स अ ग्रेव क्राइम नेबा अदो लेंगाकना हारिबसी
मखोगी behind the scenario karigumba kharadi political pressure leidana makoina camera mamang da press meet kaudana chahi ahungi conflict sida kanam tholok to moi thogla ine bako karigumba kharadi leire habase khangaga su makoina masana akoina hatpani habase makoina admit tawrabanina lenga ki maikaidagi ain gi maikaidagi makoigi mathakta karigumba habadi pifam thokpa punishment se chi adumak lengak na niyom chumna lokhalakani chatharakani haibagi thajaba se leibra kaino da khoigi di hojik phawda urisi hanagina lemna tharoi haramba hojikina NIA da dum haiba aduga justice de mabo ngasi phawba phangbase leitabani na thajaba se ai sadagi chingna kanamtana bulengak sida thajadreba aduna KJ china yamna kari haini phongna masana akoina tawbani haidana haira phabo lengakna makhogi maikeida aingi oiba miyengsi chatharakani habagi thajabase leibro kamai tawi kari tham aham mokta koigi window tv bi pajam yam du khurum jari do ngasi gi panelist oina phangbi ba ja gitanjen amasung ko ja johnson hari tase na habda masi Kuki jo council se aina sum khanjabada ma se koigi honorable CM na hek first time CM owner pamatam da gitanjen di Guwahati da chal unabadu na tro mane mane unrecognized ke ngoni so hana koi DPR na hana gi leramba government na masamuk su yauraga DPR na thokpada hariba organization se leite na thokibadegi mana CM owner kandu da directly chatana ko du discussion tawbane aduna mana owner ba mana khangaba mini na mai mathakta hoji koi sarkar na action loba sidi nangi mota bulogo da man bro ayu ne di lor maramdi aina hare se te na te koi gi sarkar gi ngasi leiriba honorable CM gi ang thorpo magi language man media ra nga pakhudi mukta arang mukta su aidi taseng na habda nongning ba mu po songning ba din la na kari Big brother ki role si baitai di huji shanti leire thawal chat yare kakching chat yare bisempur chat yare akhoi gi tawriba akhoi sibu shanti leire ye shanti haiba potsimoi karino khangdrabra sine na khale se shanti haiba khoi na pami ba shanti normal da lehen ba haiba sidi ta seng na haiba haibuji IDP oina chahi ohum mathak tai leidana society tawdana siri ba ma tawriba mayam am ngasi sorok ta kai da candle yom duk yom ne na chalai ba mayam sina mai gi mafam da mayum da fazana tangdu letana leiraba highway sin se fazana hangduoga maitei su ngai re am su ngai re ani fukuding man free and movement da chatpang am kan du da haiga da poto maitei gi di shanti leiram ni ne khoi swai da di ki su tawdena akhoi swai da di ta seng na habada matam du da su lan gi matam da su swai da ka su changjela no mai kap leite natra hairiba mayam jugi toroga chingkhong chingya da thengnaru ba ngatani adugi makha ta bada ko ji mafam amda khoi pulap maitei gi pulap lotion gre so hondoi da ngai re kem da mai ke meri chat thajalab ne na hoji su ngai re khoi handak ta mamang da dum ma ka no to bo matam da nishikar da dum halai duni natra hoji khoi leng ot pa yadram ne ba hoji khoi na lambi ma mang matam da khoi punsi kai no khangdam ne ba alai da adu mai na ga ngang thorei ba du ga hoji khoi rol loroga naga ko ki game ta thinsin si su kum ba mai na dum ngang le ba mi sina karamba ground ngarang na sigi statement hador pa matam da moi home minister kai du na order pi da na hair ba mi sidi ngarang da bu arrest tawra ga wahang pang hong ya ra ba ne ba khangbra si akhoi na discussion oina khanabam su thokte ba maram di ngarang briefing act people loi ba ne order thok ya ne ba sarkar gi side gi home minister ne ga masi hair ba pot masi gi Kuki jo council se sumai taw da mai gi hair ba sida ngangi ba missing sida khoi wahang pahang gi da mak ta moi jero affair pa la ga ko taw ba ya ra ba pot ne ba taw da na huje khoi no khana le re swai sida adu ne ba ina hai se du na si ta se eng loi loi ra ba ne khoi di se na have da khoi gi moi na ngasi ngang ba ngamai ba moi na tholai ba du yong matam du da su ma na ada chala unabam thokte adu ni phare ne ba unabai jam best ta re ne ba unaru re matam da khoi myam sauro ga su adu ni huji ko biro na Kuki jo council do wari sanaro ne ba sem ga sanabiro ba noina kamai emotional da pen da ge du to in du ya bra nang tang mo ju phagat piro ba niyom da chala de niyom chapi ba sem mo oi bigi phajabe pha gi da mak da wari sanada di ya roi khoi gi kauk thok na ga dam ne du to ga dam di san de hai ba myam do mo ila bra ba ila braba adu di huji honorable CM gi responsibility na tro Kuki jo council se mana yamna matam du da hai ki ba wahi me am du gi hai roga di mai gi responsibility ne buji moi Kuki jo na to ba se honorable CM sarkar gi responsibility oi tam ne ba moi kari gi ngasi na tumin na lei ba moi di ngasi sarkar gi side gi gitanjeng ngasi
Pujuk kadi pung 24 hour pharam mani ne ko moi ngang tholai ba statement du gi harodi ha timing se pharam mani ba kari sarkar government side te kai thoke ba kari thoke ba aduna si gumba haro kadi mo ne am saw ba masi ngang su fulla ga adu hun ba na te ba masai immunity ni om do mana ada chatna ing na ba santi gi damak ta guwahati ta chen da mi na kauram ne na khoi gi cm no ne chen bi da sanaru re organization du na ko bi ra ne na harau da na adu sanaru ba wali tu na kari no su khang dre tu thole la hujing no mi hat pa mi makak kak po ram be organization do adu kari to bidori ge ba ma huji kari to bidori ge ba sarkar gi side gi akoi gi home pai bi ba su ngai re tat na ing na di angang e bu ji moi di olympic to ba adu re gi moi gi dc na ga kari paisa appeal ga to le dai ne karim to moi da sidana chung di adu ta di mi na kana usitui no ba aduna le ba khoina ngasi moido warau dana nga ngai se moina si aduga amadi haibam di lai ngara wa hem di is khoina praja na chai se chaibam thopani ne ka adu sum ngangjeri matun yamna aidi ko ta ba da moi gi wa do taru ra ga su khodong sa gole som da yeng mi sin kya mu sitara tawrei ba pot moina aduni cha da je hai do no krem hai krem da bigi mong do press mi thok potu bok da su yam emotional oi de ba gi tan jen ko yam da khoi gi es thau gi bo do khoi gi chai su na sumai tau gi bo organization du gi maming di hajera ga su yam da kano to adu ga amarom da su aina mu khalai sin ru ha gi ta ga no hari aina mu ching na re sin na seng na ha da khoi na han da gi khoi gi moi gi keno ga chip ka ko khapa ngam dri se khoi na mamoi gi mem cha gi keno su masana keno to bale mai gi husband gi kannabe gi pota moina mu mayok ya bibra ha bagi su ching na da ya roi maram di moina hana statement da khoi di khangde ude leite ha bagi pot ama thok pasu lei ri badina moi gi sana ning ba mong do sa adu be anyway ama bu oigera khoi ain leitra bra ba masa isa ki tan jin hai do lo leitra bra ba si gi pot sida sumaina thoi ba moi du di moina masana ya jara bani na moi di amtang di hong pang ba thau tai ba mi bo suna kan da lan se ta seng na ha da moina ga kuki gi su seng na ha da kukul de gi ho ki bo thau do ngat ni mi gi embu layen ga imfa da ne ke no ta cha ba matam du da moina embu store ha do pi re ko khoi ami gi am ke no si bo do officer ma su si dai ne adu ma da tau da na tau na re tau na ba dei mathang cha tha re adu bo ai na ha na moina ambush tong na ba de gi moi am pai ba kangu sina ba ngasai su hai ga duni adu na cha da ba mi gi huziki hai ri ba si ri ba makak kak pa sida mi gi okto dai ba yawi ne ba mai gi nupi angang du ne ba si don mon hai ra gya men ta amu pukhat amu putha taw le se ma na bu sa mak na bu hai ram hai je hai ba moi gi huziki ama thang dai ba nupi moi gi mama sida moi hotel pham bi ma le dukan ga ima si gi moi gi mi yeng nai se ngasi ji kai nom itau di tawi aduna khoi su chat pa phagadra ne habda mana ka story da leimina ma sen habdi khoi su mai leimina ra gadi wakhal do yam cham na khalu bane ha aduga ngasi huji ma mai nu piduna du gi sum hodo pa matam na mari o kapi ne haba adu tari mi na sumai na haira gadi moi mathak ta su khitang lo biro mi justice to pibiro body asida ta le ri ni ha moi NIA tu nai loi ma to thokro moi na thiri ba me am do huji ke hairi ba sidi NIA do hogot piro Kuki jo council de gi so ina na hobe ya ne ke mai tu mana thigali me am do asidi gi mi we pizera asidi akhoi ne haba maharadi sidi gi hogot piro da na kai jo ge ma NIA am pa magadi to ne moi gi home pai ba khopa khoi manipur oda chana dre tu oba aduri ma NIA du da huji ke kuki jo council se ngarang de gi changjelaga mi sing interrogation horo kai no kamai to kino kari maram de kana no kari no thigal ge no na se man no te suri just retirement na haira bane sigi mi hat khwat sidi lo da bo leram du man chala dre mai ek leram du man dre ha gi tan jen yam thine heman bodo akhoi su icha me am matam du da akhoi village volunteer me am lai to khoi nungai to loi tong nari adu di masana sirani tawrani khangna du en dai da choi changna bani na kaisu haidi dana natta ba mi gi matu macha pujaraga khoi gi dukan phamjana ba hotel phamjana bani na po chai tik pa cha pa mi du bu mangal lagat mai makak hat pa su adu ne ba sais da ken to roi haraga di Lairu rano ba sarkar se noi gi khara sen khara gi damakta noi gi thika khara gi damakta thika to bo potu di to gnu ha bane ba khoi na haidi huji am lu ra ba matam ne ba ngasi noi ma lai ha ba gi bo silaktra ne praja khoi to khro naga ku ki loi to khro ne leader khami ba noi bo silaktra matam sida noi na sais da noi ain niom se ke am ta ta bi da dum lai ra gi hara ga di noi su kari hualu ra gi ha ne ba noi handa ki sina ku ki am support to khole ye ba ku ki na ya polat ba di yani Yes, layang balak pa yan layang balak pa ko yung kasukay di kan praja adu de ko kanam kem taw dina nga handa kisna mo kuki da ngaw khre ba gyalam ta dre ba mai tai lei ba tai praja ko gi lei ba mem sino ko ni praja na tra bra ba
मा फरेना सिंजमई केंद्र की प्रजा मुजी मधुमाना मक कलप मतमदा आई ओनेबल सीएम ने आईदी कुकी कंदबे यादेना लेखिदोरी ब्राबा लेखिदोरी ब्राबा मासे अदई खोगी कनो होम पाइबी बसुंगारे मागी दुदा बिसेमपुदना माई कनो दुदा थोलो मा दुम लेदोरी ब्राबा करी नो मोय करी तौरो बजानो मोयसे असु यामना सोय असु यामना मी मसाना बो खोइदी मी हातपनी ना हाइरा बसिदैसदा तुमिन 24 hours full वे इंगा साइ एक तकी येंग मनि ngara nong dang thok khop leibra yenge dum leite ngasi bo nui su nui leira moeba sikari no sinida simaina so ma khoise kyam kari kuki hai bas degi hane ki sungare huji sungare kari doru ro baja no khangdi moi mem se moi mathak te action am ta lobong am dribi gi artist kari gi no ba khoi di seng na kari ki bu ki sale ba tawri mem se si is da khoi na leader ma gi makha da khoi praja hingi ni ka hab se ai di ta seng na hab da ki re eba khoi su ga khoi na ga swai da ga khitang justice ki da mak ta khitang law khong tawro ga di phajal ani khoi na ga assembly jang ba da di khoi na emere tarai mathak ta punishment pi ga dam ni ha da di achum be gi da mak ta moi ethics kai re moi na separate pi wa ha re na moi gi rules book ta su yawa lai jaba moi gi ethics kai ja ba du gi da mak ta haru ba da di khoi dum lu le ye ba du da di dum tawe ba adu ga ngasi मागी नुपा बसा खंगत्रब मागी मचाने खंगत्रब बॉडी ने न मथोक मन खंग मकोक सु याव तब सु याव रि हाइबा गितान जे खंबा अदु गुम मयाम म पिथोरा थादोर प मी सिंसिदा दी अखोय न सुनी इमोशनली नि कायन ग बॉस तौर नाक पद दी करी गुम बिम त तौर रोइद्रा बा खोय की सरकार से लेइ बसे अखोय तामो को विदास हम हाइबने इम्फाल दग दी कनो खरे ले खोय की एटी आ कनो तो बदु खरे पिथोक बिन बा का करी नो सोन सोन तौरे मैम सिगी एक्शन केम तौदबा अदुगा खोय स्वाइद खितंग हेक कनो तौबदना हेक तौने हाब सिदी यामना वायस लेरे सिदी याम थीन ओपन ओइन वायस तौरे आइदी सेंटर सु चैनिंग दे कुकी सु चैनिंग दे हुजी हुजी पाइब सरकार सिदा दुम ngang मरम दि मोय से अखोय मैम सिने ने खोई प्रोटेक्शन लाइफ प्रोटेक्शन अखोय प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अखोय मैम की दमक तमी हुत सिलु रो असेंबली द नोय हाउस द फमुरो मोय हुंबु थाबे मरक सिदा मोय न सुमाइना लोय तौरागदी अखोय कना द नो बखोय नो गसी सेम ओय दुसे हाई कोर्ट हाइरे केम उपाय लेते यस अखोय प्राय याम लु रब मतम सेइस द अखोय दुने प्रजा मियाम सुगारे सिमी कप थोक पादरेगी सेंग ना हाइब अखोय की नरागी स्टेटमेंट थोलक पदैसु नागा साइड की सु कई गुंबा मतम मोयसु वाही वता कई गुंबा स्टेटमेंट थोपसु यांकन उदे दुन करिगिनो खुज खंजे दबे नि को हंगिसे मोय कैंसन नदी थोक खाइब्रा के नो हाइदा अदु खति थोए अदु अतै लेरिबा खोइगी यूएन करि सी काय नेम लेखि दाइन मोय सो चो चोबा मोय ग सु खरा सु तो हनिंगी एन हाइसे इंजन बेगी वन नते नियम दि आइन तो हनजे हाइबे वानी अखोय न सु याम पेंद्र गदि नोय न हेन पेंबल पेल बब हेनबम थोक पने बनद्रा मोय हुजी उ मोकते लेबेगी मी रोटेशन ngai nai daraga phammi bane sin protest lai rim leba adagi yam nuning bam da aina nuning ai se si keno to begi moigi kano body labor lai tabe wan ta bi da khoi sarkar ta se khoi meite gira keno ga phaya de numi mari ni manga ne suraga di threat ke to biri ni tong lo bi ke to moi family da ka dum to biri ne ba sa lo dra ga di khoi na thado khrani du to khrani kai na ga ha lo sing makhat ne moi to se meite da na lo ma naga da lo ma kuki da na full prab moi da puthok pa kari moi na to ri me aduna ina haise aduna idi moi myam su ngang ning dere moi da su haining dere praja miyam si bok ta ne kem ta haiba masana makang ka abane harba organization do madu seng na to khoi sida lei organization amana to muni gitan jen ha luani ne khoi ri kanu da ga yograni NI CBI da ga yograni kai no di sai gi di chin adum tong lei bani na ha hai madu NI da pi ko na da han gi yong mi lu hong ja ga da bangang matam du gi village balan tia thok ja bane to badi ene police ne ko into kan wari wa hang pa hang ne ko khor khar ga NI yo hai du ne ba khoi da di NI to ne ba do ga si gi di laitra ma le kanam ta moi bu kano to bina ba phabi na ba center da su laitre state su laitre adu na moi na to ning ko si to lai ri si ne ba adu ain haina madu lehensi noi su noi gi seng na ha ba noi na pai le post to tak na ing na lai gi haita ra ga di sumaina su gum ba discussion da ngang han ba kholan ba to holoi hai gi ta ra ga di nangi power do use to achum aran do any fruit pai ni haisni lan ba mi makang ga mai na khap ngam ba do adugumbo do action khara lobam ma thau tai nat ta na nangi forgive na sai sida security pu da na tawraga ya pot ta change du tawre na haira ga dum thindok thinjin taw le du so pudi sugumba mayam se mi oidrba wild de ge na sathi gir ba mi ne ba moidi mi bu ma ka ma thong mang khangan da na body thamba hai ba se yam da khoi gi kana na su si kana wall da bo habi gi kana ta taw bu tawrom do man de sumai na ga
ado khoi gi jiri da su tau ki ko matam du da su ni chai su myam do yango adu jiri tau bodu gi mu lora kan da mu sida mu tau re ne ba natra aduna sugumba sidi noi na yum yo khala lai ra ga di hayeng nang gi na cha da thoroi ha su lai te ba noi ngasi phammi ba famdo adu ko lingai da na hayeng noi na cha na su da thoroi ha su lai te ba madu adu na na sora ma di lai bani amam angala na madu gi bichara na su noi gi na thakta lakani adu su khara mun na khalu hayeng ngasi tau gi ba thok to noi gi mung da thoroi ha ba lai te ngasi mami tei mapi ta ra ga kapi ba mem se masi gi practice me phangoi ha su lai te ba maram din akhoi budi akhoi di ke su punishment phangoi maram de akhoi de pawa lai te ba pawa lai ba noi akhoi bu kan bini hai da na noi bu miham se na mihut se laga thagat ki ba noi da ne ba hayeng madu gi tek sak puna ma lak ka da no madi lak ka ne ba aduna lai biri ba mai gi family bo yong nge ba sidi si bo ke steps da bu katang da mai gi post no season no do moi na su katang haibam tho bra hai ba wakal du ne ba akhoi de du gi nupi ne akhoi de du gi family ne na mukta na lai bu kan na de huji soi ba hai se ngasi huji ki hai ba octo da ba da soi ba do hayeng noi da su soloi ha ba lai te ba aduna yari ngai da matam chari ngai da punishment pi bi ho moi chap chap to biu ngarang mari do manga do hana ko khot pi ro ena ko gera ena yam panjabani ena na dum ko su yare interrogation au bi ro krai den theory khangje ra ani adu ko su ko wai da kai no di deputy cm gi plan ne ba si su aduna kana ro ba hai ba du ne ko ju khanau ting de aduna adu maina to ra ga di hey noi da su thoi ha ba leite ha ba pose si ham ba gi ground tham jar gi ground okay thagachari makha chatha boine oza johnson da lakjage Johnson hojiksi lairiba hojiki prevailing situation jida matam ju chahi almost chahi ahum jihenjala abanina miyam je du kimadik penadre pendriba mayam sigi responsibility si koi amasungai masi lengak na thoi basidi ain habsi makhoi gi makhutta laibanina makhoi da dum tainaba mai se dum thokpani adumakpu thogasu miyam na phanayam saurgasu miyam na phanayam penda dana lairagasu aduk hangna makhoi gi hauzik lairiba issue sigi haidi thamoi yongna nungai taba ka haidudi oza johnson akoi masigi mami si uba paknai phangde just makhoi gi ngasagi hairiba khoi gi political party sigi ideology tawdaba ya daba development works kari kara dum tawba khotpa ngasai olympic ki kari kara dum palliduni aduduna hena puning changa kanda dum laiba se ui aduna miyamna solution nama pamlaga su ngasi se chahi ahum helga su solution ji purakpa sungam ngamde si purakpa ngamdabagi achauba kaino si ko si Jason sana koigi Indian political aspirations ga koigi state political aspirations siga ani sigi maraksida kari khenaba lairaba jano aduga amaromda koigi state government akoi paibiriba legislature singsina koigi government of India sida diplomatic oina wari sanaba haitaba oirabra natragana masagi political will leitabagi oigadoira oza kari kamang yengbe ai ngasagi singmatamsida si matang da thoidona mamang su hai gre ai khoina thoidona haziki elected leaders sing sida asa tong ningai leite kari kino hai taraga di ai khoina central government ga khoi ga moi ga kari gumba state ki interest la kanda noi thamu ko lo hai base si ai wam hai ge ba si akhoi na uba phangdre haibasi madi yam siang na khoi kanum khang ba chang he bako samna harabada tm kasom na nomaina kapsal lapa matam da security me amna kan le play am khoi gi bulletproof gari me am su lay kapai bo mi do meter yankhai humpu swai dagi kapak pa ngak tani adu tanaraga phanga mu du kai no aduna takpadi manipur government ki manipur lengak sina masa ki oiba individual decision am low ngamde law and order da state ki list ne sho haire aduna manipur da lairiba lengak sigi total failure ne haibasidi law and order fail ore haibasidi prima facie hard evidence mai am lay Ada hanjan na sumaina tahu bersih dari situ. Aiyam aku na, aina su mayam thamjaba aku na aisi. Central government ka aku manipur ki interest ka thamangamba ngamdaba hai bersih. Kari ba natraga CM ori ba
duna mana leader oigo matro wa si ekhoi na yamna kanna haidra gasu se tawum thokputi tawum thoktro taw missing do wang kanada bu haidino Delhi da mu report tawdori bro nemcha khibje ne khoi samai taw ne noi mi khara na noi kape noi la lhomya khoi ta na ram da tawge na haidori bro adu kumba matang de dei da wangang bi darka leite na yam sona khang de ne ha mi mari manga to ta na ra ka pa mo kamu de khoi commando na kham ha de yade nadra khoi siphai sing no yade ne moi pursue taw du mo tro adu de action to bu do yengo action yengo haibi darka leite tabum thokpo khak tawbu ngamdre adagi amana thamoi sida nungai ta basum chingna base si ai ngasi hai si tase ngadi si ge di mari le ne de ko adu thamau to di yadre kaino hai tara ga di manipur gi political issue amagi matang da Nagaland gi chief minister ga manipur gi deputy chief minister ga mi hum puthong na ga ami sa kai wai sanai no question ji wai ji lai se ai Assam da lai ba manipur gi interest ki mari le ne raga Assam gi mi sing du Bharat ki India gi home minister se koi CM Khemchan unang ngam dori ba yes political issue ma da ngam dori bra ai gi chali ba moi home dok se gi ka do ya pi kai kana na ya nei uno se salon hai ra kai no kari hai no koi chu khang dre ba ka do we una kamai na pul ga Nagaland gi CM du ka Nefurio hoi tiar jelang du ka ai gi deputy CM ga Naga haiba nomenclature leiriba punna state ani tari banina kari wa pham da ya kari bari sanai ne je koi question ma hangning ai adagi manipur gi lura kan da himanta biswas ne hekta final oi dong ta gumba yes si khwadagi chak pa hai tare ko khwadagi penja da hai tare ko haidi akhoi gi oba decision na lawu matam da adagi India government na khana ba party do noi khana re hai leader sarkar do di seminary na adudi mian da tat natro adudi kaido bagi kuki amu unai naga amu unai rei maite amu ka do unai no sarkar da di primary ba adu tar di pula pula bum thok tro mo sho yes kado ma che swan jo unai bi ri no ada ai khoi se kaino ma la chat le ha ba ko atun ai khoi ju khidang wang khat pam chang ai khoi ai khoi ju ubu matam da yeng no matam da adom da strike to dor ka di adu di pura moi sindok pagi por ma natra di upai kai le ro khidang wang na strike to bum chang ai hadi ngamoi de bo tare ki fit to bum da manipur matang da khana ba da asam gi chief minister ga Nagaland chief minister ga manipur gi deputy CM ga chala kan da Amit Shah ga tongan unai si bu kari hai no ba akoi government si bu kari no sinida yes adidi kano si bu mo si tongan mam lai ga chala ka khangal lai ha ba ko di ko aduna tawri ba thabak mayam se maseng marang sum unaba adagi leba irang kalakanda adagi mi kamnar kanda mapan gi kana gi adugi birthday gi celebration gi parties na adai sum tawle re ko aji ruling parties na adagi tawri mayam se gi condemnation gi letter tho ka do do yes adu condemn tawri har ga party function no importance bi ba challa ga deso ada function am tawtur moi toy function no maina jaga ro chal ga su tawbiru cho tana aji tronglao bi gi do home minister gi area na tro challa ga do function am su taw cho tana mo chang ngam ga dia phaubi gi har ga dia aduna tawri ba mayam se ubu matam da adagi ngasai koi gi kanona koi gi GITAJEN na koi haibi bedo tana haibi bedo Anglo Kuki war na onthok pase sigi yana ba function chi Kuki in the 2015 da taw have 16 la 15 lai ka ore Kuki in the Kuki in the tawi masigi Kuki rebellion da ki Kuki kano on do ni ko Anglo Kuki war on da ni sidai UCM ki president matam da ai wajari matam da thanko sai na Kuki in P Manipur sina man present oidi ai si guest of honor na kaure ada function chi taseng bade ko su khang de ba ada ngasai chalu ka function da kainom di tharga commemoration of adu ga thar kainu mo si wari ma to dum khale ba 1917-18 gi Anglo Kuki rebellion du Anglo Kuki war all have
numitu da ina ngangam base sigi olak base noi historical facts maya manon distort to raiba adigi noi gi think tank tan leba mayam duna oja gangte hoy oja khoi gi gangumai hoy oja lal dena mar leiba mayam sina Kuki rebellion noi ire noi haktak tegi political convenience am ki tamakta noi na Kuki Anglo Kuki war unthok pase mase ai quite first person to object this aduga ngasi gi noi function je id ai dissenting note ai pire mamde ai masi on base yaning de factual record dum thammo noi na noi gi only political convenience am khatangi khudak ta khangtap ta hekta noi smaina adum sana la kana 2015 dagi Anglo Kuki Anglo Kuki war on ngani ka hai bise masi tawgunu khot kanu hai bise matam du de koina hai ba hogram ne aduna yam kanna khoi pulling gaida se Sadar Hill Demand Committee kai ka toima disi bam demand khoi pulap chala me heba sami nei marak ta su naga framework sign to gra khoi ga chala kan dai khoi unar kan da Kuki in peace si moi gi tongan ba kaino ma pmo da 2019 gi October gi tang kun thal moi pishala me ba memorandum ma are ja ba demand da Kuki gi oiba authoritative kaino power ma governance ma leina na ba moi gi institution ma moi gi governance ma masa ma dom da tawjena ba kai si piram ba haidi ambiguity leina haidi separate adu da kaim haide bi da moi gi marok se matam du di khoi na dum khang ai tare ko adana khang ga leibni na government of Manipur city hoje ma yam punna leiri dana adu kamain do dana ngarang khoi gi chief minister deputy chief minister ga Nagaland gi chief minister ga pullaga CM khangzala koi Manipur CM hangba yare question je moi ngangne gi bodu adat ta sing ngangne du masa yaw mim da su yaw tre kai matang le ngangne ni ko ju khang tre anu leiba ki matang da kaino gumba haita Mizoram gi chief minister ne ta haije la pagumba adegi di khoi gi Nagaland gi chief minister na Manipur gi hanta ki matang da ga issue go mo na lo shandong na ga taw gi ba adu gi credit to mo na ga ta law gi ba somna kan da ima pel sing kai ka maya law khong no satra lanai sangstan myam group myam wa nungai tak tana le kan na adumana ke tak toksen gi base masigi space ma political space ma khoi gi atopa mapan gi khujing na Manipur manung da pirak pase handa ki matam khara se di ai isum yam tak toshel ei ko toshel lak pase afaba sindam nate ko laibak si kano khoi gi just ngasai haindo maming te decorative CM ma khok leibe dum tawre ba aduna ai khoi na policy method su strike tok do ba yaro ba ai khoi na emotional toning da natraga chumne gi khoi gi temperament su ngang le bisu ada ba moi to thabak si ta seng na sabak pha kom change ba haidi inability do natraga moi si kayam center khangalam da unabo ram ba di hayeng adu moi sarina taw yare kai gumba deputy CM duna chapuduna khoi CM da paw ga piram da na method to kainu khangde bi da Manipur gi matang da kai gumba khara lotion ba moi chaluri to kari gi no adu kari gi no ba adu na moi khangalam da ga di hayeng da gi moi matak ta khoi haida I hok changchen ba ta ba ne ba aduna akhoi Manipur gi akhoi gi leijeri ba integrity akhoi gi leijeri ba akhoi gi apun bai saktam se isana su kaim da langna phana ba ngam da ba dauna khoina sum free hand tha ba se ai mosai haib do sarkar aman leiri haibegi makuchik masa marung yam leibani na mami khara ju ta hallo ba ai yam koi thok na kai ngang drasu narin le ragana lelon wifi da hat liba ngasai gi kwadagi wang ba tha ta khoina gar ki raba henes oiraba adugumbugi crime do chenaba mi sing do adugu relate to ba wahang pahong to bagi damak to orkesu ni manga tara phagat pa ngamdraba cobra adu pusanna ada ta drama ne aduna noi tasengna Manipur government se India lenga ki experiment tong no lei lenga su natte ko aduga moi gi khudong chana ba lei lenga su natte Manipur hai basi ko adu khakte ne koina khangjan ningi se da adu ai dai khoi se dum phajana naina hong to ba ya da bo jagam lei ba ko Manipur gi matang da Mizoram gi si Kuki gi ora kana Mizoram gi si me hekti yoba adegi sona kan gi Naga gi ora kana Nagaland gi si me to hai yoba
अदे मणिपुर मनुंग द कैनोम तौबद कैनोम तौनगर गदि वासे हाइजररोय नो याना दोरिब्राबा अदा अखोइदि लेहौदोरिब्राबा तो अदुना स्वाइदा तौरिबा थबकसे फागी फरांग दोंना अखोइना सुम लेबाक से सुम रन तौइनि ngasai हाइबिबदो कॉन्ट्रैक्ट खरा तौबगी अका अकुम द सिफाई पुरगा सो तौरा चतपगी मयुम देगे सिबाक थोपुदि दुम गाड़ी मचाम तौरा पीएसओ मानि तौरा चप याद्रो मीगी प्राइम मिनिस्टर ना ट्रेन तोंगा चनरी इकाई जबम सु यावरे हबको अदु मथक तो दम उचुक उमुक युंगदम ना मुक युंगिमनि पब्लिक इनकन्वीनियंस तो पुदुम खोय खांगमदा खांगमोइदा खोय खांगदे अदुमाइना सुम तौ लेरगा अदगी ngang थोरपा सतोरपदना लेबा की मी सिबगी वांग नोखी अदोखी तौदना अदगी कैनोम तौदना ngang wasakpado yengningatba matang su lai habako leader ne haira kan adu su kitang sensitive oiba pame haitare ko adigi leiba ki lura katanda thammo adigi thoraga wan bok thamngam daraba you are unfit matik chadre matang matam chani nang leiba ki luchingbu oiba yaro adu phau da kijaraga office or kan da wan irake kai da yam nokning ba bani ana wayam ngangning de ozai mar amtang tha chauge oza su hana BJP da adum matam khara di lei birami ko adumakpu hoi ozagi personally do the lecture roi adumakpu hauzik si dum BJP ki spokesperson hai gadra karyakartas BJP nu shiba singh nadi dumak BJP is the only political party which can save Manipur hairi boja lakaduri ba 2027 ki election da su adum BJP na lead tawraga chatkani haibasi dum hairi si matang sida oja kari haini miyam su dum haidi issue sida nungai tabadi phauba adubu mai magi khudong chaba yengaga BJP sidagi tasengna lapthobra haibadi lapthok tabasu dum oja khoisu sigi si su dum feel tawadi uzaba adubu sigi matang sida oja topic siga dudi kitang budi na thaire adu targasu ojagi ba opinion akoina ngasi ngangnai re sida ngangnai ba ngasi gi special ngasi episode je akoina miyam marak ta puthaba matamda BJP kanna hona biu 2027 da kaido wi yengsi koi ngasi naineri wafam se praja sing da phajana conscious mind abada koina naineri bam leba ko phibam si puthaba matamda board mayada lupa changwa anga sol anga ade khudai anga kano anga phaijo anga lupa changwa pirpi pangthaba gim lakhini dana any form of scheme ngasi so haijege haji 350 scheme crore kain to ito kadai deino crore cham puthaba mafam sidai sida tha ko tingi putha lai sida di matak dama lai gre ko tonga factor mayama ta to bose bihar to bo model do lai so hide mafam dadi tobio manipur di yaro manipur di yaro ko aduma haijege atuga akhona nainari ba wafam sing ase praja da koi khangam bam change laibak si kadai yorege si khangam bam change aduma matam dati phajana khona torhu matam da BJP soine no ki moi 2027 kan honor madi ai kan honor view du honor view haita haiba da kai di hire ni ado result tu di khang hai tare result di chawa ko ma du u phang hai tare ko aduna thoidok na kaisu ngangni ngai leite aduga leibak chalai ba sidi aina last line on hygienic ba sidi isagi akoi gi individual madugi comfort nungai na ba adagi sampati adagi kai kai lepsan na ba kosan na ba madugi tawwa chanabi sidi mapan leiba ki haitare ko mapan leiba haibri foreign di natre akoi gi manipur wamgi india manungi chanabi se swaida pusanna ba akoi gi madugi mami du tahandaga moi adugi system ama thamna ba hona bani adugi chanabi do madudiki akoi lantho kanda seriously lebak sidai sida akoi hona si aduga akoi wakhan sina kanada bada achala kan Delhi akayanga Delhi da nong churaga Manipur satin tu pai phibam do adu tokpa aduga akon balain hygienic bese am tat haire Manipur gi revenue share se 10% da lei se center na 90% lei bai ni usitri se yam drabda koi 10 daina 50-60% bawa increment tong na ba aduna mathangi 2027 da la kador laingak tuna maduda focus tawra kanda aikoi gi leijeri ba akoi revenue share se hengal kanda center sungyaw yaudana erom dom lepa haiba self reliant haiba to
madu oiba ngana duna akhoi next 5 years 10 years ki matangi manipur ki non NDA government na lakuduna maduna akhoi pandam thama kan changa kanda akhoi position je akhoi phajana akhoi mukna hingna ika ijat laina akhoi tawba ngamgane asar tawba ngamgane na pai sum thamjagi. Okay, thank you very much, Secretary Oza. I GITAJEN da mulak jage. GITAJEN akoina hauji amuk yeng bayari si ngasai hanagi koigi KNFP gi thangboy kipgen magi kader KNFP gi si ni harakanda hauji si KJ si sina admit tawre. Adu sigi adum kari haini marumda dum ngasai gi akoigi Deputy CM Nemcha Kipgen si magi makuchi soidana yauromgani haibagi chingnaba sisudum miyamna sudum hajikudum mayamgi speculation haigadra miyamgi expectation neba ado sigi matang se ID ngasai makoisi civil society mo oiraga suga sudum pullaga chali adigi kuki jo MLA sing siga sudum political demand da sudum punna chaminabanina Sijudum oithokpa yabage chawba ma mi ma leibanina sigi matang sidi GITAJEN gi assessment da kari kamai thamle dum khanba yaba poni he ko khanba poni manipur da thok ta ba dagi ta da ba oi da ba dum noi oi karor chama gi drug pha da driver phari mi dana apu khangde dana champur da 80 crore 90 crore 100 crore mayang pha ba sung je khau pu be pu tane phari sing je adu mapu de da asi ba da shindup thokte dana ko da maina oiram su yai sai thangboi du mayam na suspicious ko yam chaw na ma se adi ko ma se yam na mi har padu chena mi amani se magi mi ni haibe se mayam no haina ra bani na ma kanna bo na bada ko kijo council si khulai wena use ni busin na busi yai adu bu sai ila se khuna la ngi point na di kui dana ngana ha paper khar da mu Kuki gi tongan ba kai no Kuki kai no mai dai ne moi du bo Kuki na ko pan na te ko masana pan jara ko ni ko ko state and throki bane ba sai gi azki kai ba le wifi da moi tongan ba terrorist kara cobra na kana no khangde ko gi question la to ko na da kangpopi da ko to ban tawi da ko ban tawi adu ban tor matung da kangpopi SP ga ma ne question no tawi ko Ujo toropodo. Asiju part of maram maneba. Sagi mo isum lantoki ana maram machine badum. Adu amu ikui kuidana amu kai daroge mo Kuki gi kai no mo gi kari intellectual forum kana ma haibni ka bu gauri. Mo ina Kuki gi MLA taraze. Ko resign to godo buni kana seto buneba. Then means mo ina Kuki gi MLA tara resign to godo buni na mo ina Kuki MLA sinda hit tawri do. Part of ko sungile government na threat neba. Mugi MLA tara du resign to hai tara gadi government tu ne have family mo threat obri du ko adugi head threat ro buga mu sum kanda mi lithokre hai baga adugi threat ro bu tokre ba ko tokre ba na he kun hai jing idana yaraga na ga sagi thangboi hai ba kai no si koi tara phabi mi muta phaba ngamdra mi phabi bi muta thoksara iba jetsi na to moi ju ta ba Kuki jo council ngi manga ji ju thangboi ju haina mani projam je khaina ra se ko sana gi diamond guma ma khoi paring lenga hukpi na sine khoi ana poto adi phara ga logi matu action lokho ko lokho trabni na khoi haina go to government to widram ni ma la have not ro ai ta ga di mani projam yam sa khaina ga mi taru ka ka yaw ba chingna bri la thangboi ju adi ai khoi na ni hai ri ba si moi taru Kuki jo council moi taru si ju manga ji ju lai ka pham thamdro lai ka thamga yam to bune si to sin do khoi haina ai ju le ju le de ko le le de la sun ju le ju le mo khoi khaina ra si ma khoi ba khaina ra si sana gi takama nang le ga ga sun na do hukpu di phro dro mo ji bo hu si ke de ge mo thang bo ju hu si adu ga ji Kuki jo ka si mo ma ga ju hu la si prize na bi thu si ba prize wina ma sa na mi hat padu grip to ra ba soi gre ga na hai ra ba khoi ga hai ni emotion da ko aur emotion to ha to ki bani sawira nu ga hai ra ba mi sum ka na ga sa gi thangboi du gi magi timna or thangboi de tor kan da pharga matu ka hapdi ga jim yam hai ra ko si bak da sum action lokor ga di rajusan khaina ga takama no diamond no na gi sumai hai ja amuk su kui sum phagi tan pai ta matang je yam serious khana bu khu ga muktre ba ko se ko last ko ju ko sai doctor khogi leling gi guli sa ko ma jan le ba ko pakhum bin moisi convincing kamai to duino kamai na hai duino khan ma da sagi magi chatu chana logi matu action lokho lokho tramina upai lecture ba khojo na sai hai ja ba use ni abuse ni ko
Jadi limsak kiki nangana nangasi paper tu siapa pun tahu ni. Limsak kiki nangasi paper tu siapa mali. Mana pai RD minister tu mana pai sah. RD department ki contractor mayam. Chief engineer director Delhi tu kau reh ni sih. Delhi kau reh ni ko. Delhi ka ino mogi kogi ada bahawa nama dah meeting hamne na manipur ki thikadar mayam. RD department tu ki ni ko rural development project as ki thikadar mayam contractor mayam. Department ki meiri nama chief engineer director mayam kau reh ni ada hamne nama. Ajib jam tu kau reh ni. Ado part of policy ko. Adum kana hani ilang chal kan bil thado ke khodo ke wadi ba phana phana to ko. Sare policy yung biyo ba. Adana magi nipa du mi di magi nipa ni dana phagera phara. Terrorist wagera wagera ni nisa ki nipa ni dana. Nusina ba kai maya bote ke no. Nusina ba kai kai dagi khoi mi dana bu mogi masan nupi ma mogi nupi ma nusiman ba ki changu bodo. Mi nusina hado ki ba ni moi di ke no mai nupi na chief minister deputy CM ni mai nipa na terrorist ki leader ni phana oina ra su hoi chak phom chabi na dui ni ko adang chharakan hoi chibak dei tawra ke ai na adu ki nungsi na chana poni na mai nipa do su sian ningoi pha ningoi ba kano hiai si ha ro ga din phada na mai nipa do pha ba yadram ni na pha ningdram ni na mara le ningdram ni na kuki jo kaung kang bu ni ko la ko le step nam tho ha noi da khar blame ni osun jara ni mai nipa thado khane bi di ko kuki jo kaung na ke do thado khane bi da adi ka wa la ro khong na ni hoi ka khol le ba tu nong ang je roi hai le to roi ma gi sorry ha ba je am tan da kang mu ni na akhoi na ngang gi bodo phagal ngang bu ni ya da sorry no re si dum ro adi khoi na takamana no khoi hu gi ni khoi na bodo sana ba kha tor ga me daram da hu gi ba mi hat ba do ai ni ha ba ni ba do manipur gi miyam mana ga sana hu khre ga ha di adu su record am ni na ona da no tong phare ba ga no sana ga yai hai na ona da ne thab kha tor ri mo su no da ngang na mi na terrorist ka tiger ka ko dum ni tiger ka lak yu ga ko ra ga ne si ka no da khoi program mang da ka le phal ko mayam na ngam jaba ko ngamjaba ko ngamjaba na nga hai le na hai sara na pa to huk to na ko tiger se kai no ha na wa da ga de kam na ji ha to na ji thai ba ni pa ni na ne ma phau le de ka na ma le ji da ana pithribi da terrorist pakistan da base of terrorist ha da permane ko india ra sa ko da ko parliament ki da operation sindu to na prime minister na ko da to na permane ko adu de da to yaw ru ba ko gi army officers sing na da na ko gi sai gi whatever any country ki lady ba sipai me aming do 100% award pi na ma bi na kai khunu uli na permane ko adu do genas adu ga sathi hai ba terrorist kang bu jin la ga mi halam mi se dong ka halam bane ba maka kam de ba kano hiai maka halam de ba adu ju le min na ba mi na te ko le ba ang ni ko le min na ba khun thana le min na ba yum thana le min na ba mi maka ka ha ba gam ba mi se side award pi de ko ma pi du no mi terrorist sathi re mo di pithribi da ta terrorist ba khalam ne ma chile je ana singu mi sing ji action tawtra bina phak tra mi pulak tra mi na ko ju wa jing hang tra mi ko na kaura ga dang di ko gi diamond noi na sana wa ga ngam jaba khai na ga dang mo gi yar ga promotion ga le na hai dai ko hu je ga haning e ko sum tawim phare ha hainga ga chule te ko aduna haji lai ba sai hang bi question di da o ma shi ko no si di miyam na ngana buwa si shori wa den mai ni permani ko aduga laipum thomda laipum khona ngana buwa je loina mak la le khanbi ga no ko achu ma khajum yaw ne ana hajit ngasai thangboi du nimsak ki ren gi ni pa du khoi pan mu khoi boi jete ko ai hajit ba ni pan pale ai dum chan nimsak ki ni pa du mi hat pada mastermind da gi kidnapping da extortion da illegal tax law da mani bu crime thui da one of kon chaw mastermind ni pa man ni jimyam khange adugo ni pa du kanna phona matam da adum khara left right ko tung mang o ye ta khara kana ko ma dum khara sina bi hon sani dana na jik se manipur ki singmai da low acre 700 acre 500 acre ga ya chaw lam ni dana ko ado ya ma chaw singmai do maru si dana ko thoga adu da popi thagal mi karo ma ang ni tra adu pha ba chang ma matam da kari popi senra mani ba pha tu mi dana adra khun gi ni thom pha tu mi dana ko khun gi ni thom da hang bi yo ba phan kai la ko no thum kai por ko no urea ha kai por ko no chuka o singmai ji ko thap da kwai tawi amde hang le bi le ngani ko manu ma ma ko adugumba lu na yada ba drug kum gi case terrorist ki ba dugumba hathi ba thok to busing ji di sidi miyang khang hor ka to ne ba ko na moi se bapu ji chupa mo phadok pi re nadra moi je fashi do hak ani har superman ko amadi batung manaw tarak pada haw mi run jin ya de khang na bi da makta achau ba ko so pe 19 pi do ne moi da ko ado kamai lo chunani khang de da sai ge ha ja ki do karol mayam phag yu mayam nga si bhaw da mapu kana am khang gi de hiai ko mapu kana khang gi de dum driver khara pha
adai kana no am dai ne segi palam da pha bada briefcase pha bada driver pha to kyori am dai pramani ko adu quarter magi official quarter bhi quarter de to matum da chokida pha to kyori dai pramani ko yam kana haining de aduna hajik lei mi manga matu hapaje out of emotion da hat khibani hai manga mai se hai Kuki jo kaung sing mi manga se piram bai thangboina noi manga je ngak phara su badnam sara su saro he karora mam pairo ani piram da bai ko khana se musu ko karora ani ni pirage manga ma pirage ai won sa ga do badnam do noi manga na tak shilo ga haram basu yari ko masi akoi chum piram hina haira bani ko Kuki jo kaung sing ga madu da president da fuong na ga haira ngam ni ha ga le se siju paro do policy mo mo musu yai ba maram di chum kan da di chopa ya do ni do wei dina pramane amana highway wa ni lebak ke di kan ni lebak ke photok tong ni na lai nu pi man dina pramane ko amaduna nang lebak ke to nang ju usan to khar layu ai lo hom to tax lo ni khaim do khai ni mi phau do pha ni ko bi hathon do hat ke ni usan na khar layu gyan ta na adamai leba mi ani ne ba mi ani si kya mo yam important so ge lebak si ka hong cha hel mi dina nadro sugo mi ani ija chorpo ya ba shoira ku ya pho lak pai je lak tar ga di mugi usin chin bai na khoi mai tai da ga na khoi usin chin ba chin da ro khoi anai ya kan da khoi yen amu bi ading yurum amu bi am thin dai ne khoi phang na ba adamai na ai khoi gi na lai phatta ba thadu bai ni ko mugi na lai phatta ba do kan na ba mi apha ba thi ba ni na ko lai phatta do mi phatta do kan na hona ba da ai ko tai shut pun ba pasanan ba ko nomi to ba phasa sak ba mai Kuki jo kaung sing mai ma do ma do ina sin ba ni khoi gi nam ka da re mi apha ba kan na hona ba da ai khoi na mu lai phatta ba da thado ga ka hok chang hona ba ni ba na tra mo gi na mu mi phatta do kan na hona ba matam da mi kha thi ba ni na ka shu ni ta na isam sam na mo se dum correlation da ka shu kai kan ngai te ko ma si ding singa wa su na te mo gi ne so si di asi Panai sa mani si Chuchampur de hora ka ko lai maning pare le mi am ge Chuchampur ge area de si Bishnupur maning da ano bu khun heng le mi am je khoina mafam no pur ta ba lo ha su ta na ngam mafam yam yauri ko leram da khun masing ma heng lak pa adu mamul mai thom da ma ma si ka thok ko ngai pa ko adu na sai Manipur gi lon la ta hai ta ko kala lon ngam ma le sing se asi usna da khang na sum le bi pharo ye ko adu ha ji hai jing je Chuchampur haishu kano ye phana highway wa ni hajuk se sum yeng ni khoi su no nok le ni ko ekhoi gi le community particular mai te hai ta ko mai community jang si je free movement ya ra bra si question am khoi khang le ko free movement ya ra bra ha si wa ngala dre khana dre la hondre khong dre hai dana haishu mangai ekhoi gi mai te community sing jina ngasi ba wo mo gi terrorist da pura la yeng iduni dana program kai hai ge adu Halo di ko hai di na ma sida to bigano terrorist de leng bigano hom jade leng bisu ko phadan hai dro onjala ga do hai bisu no jara no tiaga social ne ba janna bi system ji mi ba si yo to ne hinga ba ne ko yadu de na ma sai ko hai bi zo ba hai bi jo ba ko ne sun ina supplement to jaba ni ngasi ba ba da ai sahi matang jina pok le ma ga khang dre ko adu history gi re ko ta ko na le pa ba thang jar ba da re ko ko master version jare low version jare ai thera jar pa ko history ahalaman thami ba le mayam ahalaman ta ko le mayam to ko thera jar ma da ngasi ba bu da ne ngasi ba bu da hoi afa politician yam thokre mama le ba khara yam thokre ko ahalaman yam lamjing yam thokre ko lamjing ko koi lamyan ba koi lamyan ba hani bu koi ra bo le di ko mo sing du gi lamsa tu di koi ka khum jari ko na haijen ni da moi du ba da ne wakhan man nak ta da gi wakhan man nak ta da gi tim mo thok to min da Manipur gi thok to min ko da wakhan man nak ta mi mesin ne ko da gi mo ngau sing hai ni ba da ai da ga di adu wa ma khang mi ahalaman yam do adu pam jar ba lam jeng si ba ko hai gi ba si ba da karam ba lengak na ko lengak khri le ko khoi se regional party pan ma tam da mo se ko piram de me am nem le ko hai jen ni da issue khra da ko sum yeng si ba ko ILP ju ha pramani ko ILP ga pi ba si go me na mo na pi bi ba ni ga ta hai ba ko sum satra mo ka ba hali ba imai ben me am budan ne ni ba satri ba sam phai ching ni ba mama pa ma sim no ni da mama khong te ga ko me am di mu u de ba ko praja na talai ba demand me am gi ya ta na pi ba ko no do gift to mo to bi ne ko ko de to bi credit goes to praja gi o sin me da koi praja gi apun ma gi thwa ro ko phang ne ha bi bi ko ngasi ba ko ngasi ba ko da lei ba lengak sing na lei ba lengak pam bi sing na in the interest of Manipur ki interest ta khunda Manipur kuntra ma sing manung da ai apu thok sim to ga ba se ko ju miam na law ri na NRC ga na NRC ai wa na te ba ma mai wa na te o da chung wa na te ba
minister ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯀꯜꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯈꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣꯟ ꯄꯥꯏ ꯁꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯖꯨꯟ 18 ꯖꯨꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ politically logo ma'am lady ko politically loine thok thok chu rajniti ko lodu ni tabda ntra miyana pame pasu kai no manipur kai no hono ke ko no halik shu gi matang da manipur state lenga na shu e ko to ko miyana law shu ko to na state lenga si yaw re ma ma go re law re haire center na ya ke haire adi center na ya ta bu state na ya ro he na phika khun ne pele bi ro ado phare center na to ne ha na manipur state da moi thamiro no nang na ba assam tham gera adagi mizoram tham gera nagaland tham gera moi kem tha tham bi ro koi se tham bi no hai mo tham center na ya ke haire ba bu da moi tham di u lo miyana ju thaje ne bu ko o na ya pa bi kang bu jing je miyana pa be thoksim ni ko illi ko moi na ngam da bi ko koi hai se bu ko praman adu bu moi na miyam gi sentiment khang thok to ba erna je koi he yaw do bsne ko de koi ju ngai thab la em ko ana koi adu gi chum gi politics no gi politician gi ba dai lo no topic sina adu rajniti election gi topic sina koi mathang sina ma next sina da lak pa da ko ja phanga di koi ne ne ba gi la lu je ge adu sum correlation ba gi ni ko ya adu lei film je ko ja jing sai khang bi question du da khai thangboy hai bra kai no thangboy du yam tu na pan ba su noi te ko sum moi popularity ha da mamin khangam da ma phang khang phate da ko ni jak gi ni pa dum hai da ge ke ne p ko ke ne gi p president hai da ko ami thai pan ba su noi te phawge phawai da mamin yam pan ba su popularity hengal da ko ana moi di popularity am hengal phate ana magic kan na ba na matam da kuki jo council jina sai ko gi role am lo ri ba ba su chimda gam de ko adu mu gi role khulok du da manipur miyam su sitam yaw budo adu made koi nungai ta thomje fai thamjagi okay thagachari thank you very much oh nimsak ki gen ne nimsak ki gen palishna ma mate nimsak ki gen deputation okay ai lo shila pada ita sujata da lak jage haidi hojik thoi ba issue sing jigi adumak hak na su he hek panjaba miyam na pamliba solution manipur gi leibak marai baksi lakadoriba election 2027 sina lep kadori bane habasi khangnabrani even koi ojajon chana su dum panbiri sini adi delhi da nong churaga manipur da satin tu pai wafam se abidi akhoi ji directly delhi da hadi tang ga hinga bani na kahani makhong makhut loin phajan ba punjan ba tawning ba kaya ma leiraga su adum tawba ngamdaba dugi mathakta boat sida paisa changa boat lepkhibanina ngasai mayam gi responsibility du tagi magi paisa je hanjan basi oina ureeba masigi su achauba soiba ma leitabadina teba aduna manipur kange haragadi aikhoi si semdokpa mayam mathau tai sigi matangda lakadoriba election siga mari leidana any hojik hek May 2023 dagina ngasi phauba khoina tongan ba topic se maming tholaga akhoina khana naina rakpasida ita sujata aduma loshilakpadadi akhoigi responsibility khudeng makse lenga logadabane haidana dum leibanina anoba regime ma change tawbasine bayam darkar orise sig matang da miyam su mikapudi thoklam mani haina khalli aduma among thoktrabra haibagi chingna basu dum phawdaba ngamdeba thamoida sigma tangda kari thambininge hari adune na hedu yamna lure khoina tasena ngasi khoina sarkar chairi sisu sarkar sisu khoina pi gi ba praja miyamna khangi ba mihut ngata ne bako aduna sigumba mihut chile ka makak edu khoina khanga banina hojiti koi praja miyam se hoi wabdi loi wanai wada ba kana su leite natra aduna aigi wakaldadi message da khoina ngahaki hoi mana pirakta pesa du ngasi no me chara di kona rambe adubu akoi chara adi du hendo ga ko omni subada phajana neta na chabana phai habagi wakhala mai dikhali maram di ngasi gi oiriba situation se nana delhi hujiki hari bakona center hai se center da handak se khoi imai MEIRA gi team khoi sen delhi da chatpada khoi media da kai da kem hai de ko adubu tobuda bu opposition ruling gi loi ma khoi chang dana moi gi tobam to poloi tobo matam da haire ba pot se noi supreme court na sai law and order noi state ki subject ni noi gi state sarkar panjari noi sarkar du gi lejari ba noi gi mayam du gi mai leader sing du na tawjaga da mathau da ngata ni akhoi di moi na pang ba mateng have the state force ki da
Central Force na mateng pangbagi dum thabiri adugo swaida tawdabududi akhoi gi daite na tem samvidhana pibagi matung ina noi gi state na lobham thokpa thoda noi gi assembly degi noi gi house degi noi na decision lawjagadamne haiba azadi gitan je na di haiba ko Hojiki sugi matang no mamang da su do lawthokpa na ta deba moina resolution lawgibudu assembly da taksan ba na haibane ko aduna akhoi gi leiriba assembly da fammi ba akhoi gi leiriba office sphere haitare ko official sing sisu ko secretary oiro mo oiro moisu seng na habda moigi draft iba khotpa se haitrabra ke nomdi tawnari ba khambra aduna su asimina khudong chapse maramdi seng na habda suna kanda khoina changadaba mai gi department da changna dare hujiti sen khara pairadi adoi wanom horaga to hora loire na mai gi subject mai gi leiriba kano sida amata chana dare ba natra sen na da sona kana science ta mo su assembly da famjale buguma aduna sugum bai gi asoiba myam habadi sangha power aduda na satkibaduna ngasi mangdara ine ba kaido bai gi samidana piba singa singa rang dang piba na te ba khoina 1949 da khoi mas ta or tinare adu matung da su khoi han election iton tawjar me hamoi tinaru pa war ha ga su madu matung dugi ipai pulai kai su hai jada bodo adum state kalame ba junction ko loi kal e ba hujiti kari gi amu hujina kari to bno ba samidhan do chana kanglon do huji party ha ba wadani party sidi mai gi su mai gi party gi mai gi rules book lai jeri duni ma bjp da kai ha gi nation fast hydro adudi Sigi na dum responsibility me ama lobe kai no sara koi nation fa sa nai nation kan jabada party gi oina su dum khumba ya gi defense to bom lei adu ga sarkai gi oina su to bom lei ba loi mak di defense se koi ji su ari na ji monsoon session akoi gi tau de ko koi long to tau dam ne ba assembly se make this house se session ahum phong ga dam ne winter session summer session monsoon session na ko adu gi monsoon session ji su akoi na sida lau khong to du so pudi akoi gi leader of the house ina bai gi cabinet decision na ma lauraga ko cabinet decision na ma lauraga numini ni humni do su session na ma ko biya ba government governor da mana kan to biya ba ko adu to da na leine adu na su gum ba haitra ba me am haitare hujiti haitra ba hairage ba basana ma tha sa janing dra ga dei sem gi niti niom do lo ba leader of the house ki kan do khangje dra bani na ko ngau na ga huji dum thindok thinjin dum khara konti cha le jeri sine ba huji su ma su charoi gi hadi to biya ba adu na sugum ba mayam se khoina thagalu ba de gi soibani na aina haining gi sum ba liri bori mayam sa te gi na te center na fana to ga su state na ngak thopam le ngasi mito miran cha khando ha ba se khoi state na su adum house da khoi gi kano khanara ga khoi gi bill ek ama pass to ga dum yae ba mo opposition ring manara ga di kai no di handak akoi MPB mol na mana kano da parliament ki kano da tharu ba matam da haire haidune ba mi to miran cha khandom no state ki subject no state adum tawja ba ba order pi khadune haire haidune ado tari akoi gi leiriba singsina haita ba gi ne ba aduga hoi mai gi kano to ba ethics kai ba kai da ba du na tongam ba ma le ga su khoina su yang kana di khamu ba na te adu khara da oisu moi gi pi ba gi chana pathap ta lejeri hamda adu chana pathap to khoina ngasi use to ta bani na khoi wajaba ne ba hoji so khoina miun da center akhoi na ngasi akhoi som tang khan se ba khoi praja myam su akhoi na ngasi center na mito miran cha ne ga hari ba mayam se to ga ngasi se akhoi da landa hale khoi si loi mong ma ke meri chalan da na tham me hare adu bu hari ba si de NRC update to habje center na accept to kadra ba Tawakadra ba do tari ke do botai kana tai la tai akhoi gi state ki leiba akhoi gi leiba members sin sida house ta phamaga mo adu to na khoi na su ji se dum to bu yari ba pressure di marandi kai do nung da su ai gi wakhal da di to ni thaja de jan jen hai be wani matam da manga to ka ne ba adu ri problem ma le ga di solution thi ba da dum thi ba phang ne ba adu khoi di problem do Kanse ba hari nang na ba isi use to season na reng khalo su GITAJEN hari ai su SUJATA se lokthok nang lokthok ning gadra ba yes lokthok ning ko ke su nang non de khudong cha ba do phang nang gi plan di success oi rim na moi le ba ni adu tari ka do butai GITAJEN na mu maton da na wakhal pu thok chara mai si yaro ko du dai gi imung si dai kan da ya dam ni na another option thi ba ta na ha ba po tu ni da adu khoi gi assembly lady state among the assembly lady se parliament ta khoi gi center da parliamentary Rajya Sabha Lok Sabha ko adu na mu ko state myam sigi khana na ba MP in thami ne ba amai tong ai gi state sigi ai gi mu sigi chana pathap lai ri ba ek ain nung lo myam sa koi gi pass tong jana ba khoi su lai jari ba adu khoi gi su tau tau da nong mata ngasi bau da mai chalak pas da opposition ruling mai gi session batam do na tabida moi na karam ground khana ba nai na ba sida chang ba yong na khar ge ba
moi ki kendra ko huji ngum moi huji tawrise inauguration tawba sangha ba du tawba du da oi ngau lei sine ba matham vote ka hauda be de na aduna sei the praja na khoina sei the praja de ngau bai su mathau ta de oi di ba condition nang ai na khangi ba khoi mari na khangi se loi ma khangi ni si atopa lamam da thoga film do khoi si da yeng ba na te ba ground si da khoina loi ma kak kak pa so khoina jenims ta chala loi uru re de gi jiri gi phange khoi loi ugre adoi lingthoi ngam bi hemaji si tera da lei re ha si uriba मैम सिदा अखोइना अदुम ए यादे तौदबे यादे ने लेनरगदी आइना हाइदो मथंगी ददी हो डिस्कशन सु फमरोइसी आइगी इमागी मेरागी ओइनदी आइदी लावबसु तोकचरनी लोइम तोकचर मरमदी कानादेब अदुदि इसारे साबु खोंदो यानजनजरगा कदौदुनु आइना हाइद्रो ngasi ओइरिबा पोजिदि मोइदिदि अनोम मिनते मतमदुगी खोइना सु थंबदा लैखिबा कांग्रेस तगी चोंथोरप मीदुना सोना कने बीजेपी लेबनी बीजेपी तगी ना कांग्रेस चोंझनगिबनी अदुगी मीदुगना मोय तरा कुन भाइरसने अदुदुना चलारगा माय मायगी मु मचा 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 इंखलक वाने बा अदुगा हुजि मोय पार्टी सेमना बे वाने बा खंब्रा तोमबगी खरा मा चावबै खरा हुजि सुयंगो बुखोय मेंबर से मोय प्लप अमत लेतमने हुजि को प्लप यारोयबा खरा मदुम लाओयबा खंब्रा aduna sumaina tum leirabani akhoi na khoi tawjaba nga tane besidi ro ke une hoje akhoi haiba dane MLA nupi ani ga du kari tawrige khoi gi kano gi karong gi nupi ga du be yong pamudre mon da MLA ngi power ga lera tawri ni tawido kari bu tawi hujina mu karai no na handi inauguration ama tawgi dai ma su vote ma ya uslok tana apollo kari hospital ka klina ka no ma da ado sun ba kan aduna in haise solom do moi su mama mani amron da MLA ojera ga su moi gi nupi gi पुक्चेलम दि मोदसु यवम थोगा एक्सिदि हेमले हाबेगी मोदसु लेते अदुना सुंबा मैम से खोइना थागलु बदुना ngasi करी बुमरो लोल के चही ओहम सिदा उता हाबिरो ने लेरि एमएलए की दसु पवा लेरि नेबा एमएलए सिंसिदा सौरगा ने ngasi सरकार सेमगा मोय ट्राइ बे फंगा दब ngasi दि मंगा खंगना फम लेरे नत्रा कैबिनेट ना अदु मोय एमएलए पवा लेते जु हाइगे नोबा अदु एमएलए आठ खंगद्रबरा हंगा नेबा मोइसो हाउस ते संगदी मेंबर म ओइरिनेबा मोइ राइट याम लेबा हंदा मेम चाके केना तो बोदुबो मोइ लोइम के तो इथिक्स काइ बा पोतु द कनाम तो ओपोजिशन उरिंग वांगांग ते केनो स्कुइरे उदबाई ने यान लाम न चलु बगी मी की टाइप तक तोंदरी दुनेबा इथिक्स काइ नक तो इसी यारो ने कना गुम मम तने टेबन थिंगे यानिंग दे हाइबसु हम त लेखते अदुम यारी दुनेबा सेपरेट व्यू ने मी तता हातो खरबा मैम दुना ngasi हाउस त चंगागा दुसु हाउस चंगा प कौदे वीडियो कॉन्फ्रेंस जाव त दुम याले दुनेबा अदुना काना रो अदुना प्रजा मियाम यामना हाइबा दसु को हाइमल मथोकनी इसा इसा ज्ञानतासी आइना सी हायदना आई याम हाइसिंगबगी वाना चदे तौबद बो खोइना ngasi थेंगनरी बस इमाइबेल ना 12 डिसेंबर थेंगनखिबा खोइगी अहनसिंग न थेंगनबा ngasi मेमोरी खोइ थमोरी से हायेंग अखोइगी स्टेज तदी हायेंग तुंगी फ्यूचर ने tin sipi ne ba khoi ko khoi na ngasi gyan ta hawdare khoi na ngasi tau sai se tungi future gi da mangne ba ngasi khoi nungai se habai na te ba ngasi khoi na sumaina lai ba khoi gi mama oi ba mapa oi ba khoi mam gi phibam da si stage le ga di ai cha cha ka mai thamam du no habi gi thamoi da amadi darkar lai re ha bod na duna samidhan khangba house ta changa ka kari mathau to ga ke khangba aduregi mana he post to para kan da na ma kai to ga di deputy cm ma gi mathau dang khangba hoji su yong da speaker lai khre akoi gi deputy speaker lai tab ne jonsa lai bra lai te ko kyang kui re hap ta ba khoi adu ka nam kem hai de deputy speaker lai tab ne aduna sumaina sum tawraga dum lai re ba aduna ai na hining di si sinadi moi yam loi mang na di sawam do ne masigi na tom do ne ai di tu moi gi su phanabne moi su macha masu loi lai narangani heyang phoidi no man ta no manga si se asiem oi ba nga si deputy minister oi ba se deregi home minister oi ba khoi se hore manglang na ra si ro bisu lai te ai na di ai si oi ra mingai ro se mo dre ne na akas te gi kapak padunu yaro pata natrao adu ta de ai na na moi gi su lai macha ma adu ta di phajana steps se si paisa do tan bagi lambi yam lai ba hari ko mi gi thadar 100 thadar podo 20 lo are praja su paisa yam lo bodu su tahan ge no ba moi de lo bona te ba moi su moi na pithok bidaram ni na loi ta sala chahi mangai gi do bot he ka gi bidai na kem tawra roi hayeng bot haudore ha kan du na koila saba du to ba du loi ko pone ba mi gi budget matam chan chan moi de yon biram tar ga di ngasi kem taw roi ba ko aduna praja gi moi gi masai maran su na te ba aduna moi na dum loi ta sala tham grani akhoi thaina akhoi gi do akhoi pabung dolan se do ake doren do gi nu pina ha do
hangam leibadong na leigi na tawe haibado khoi di kem tawlo hiji aduga hayeng bot matam da hangam leibado adugi style do hiji su dum chatna leireba ado madu chatna ri ngai duna neba ngasi sona kanda oireba fiba myam center ki plan di BJP legera congress legera any lening ba leisano ba mokhoi manipur se thugai ge haba khoi gi leiriba na haron fagat ge haba sidi moi a da gi hawra ba pot neba aduna sidi any leibaduna leini aduga sona ngak thok ngamba mi thamba mathau tai ba khoi nomai kamna ra ga di chai su myam village volunteer na defense tawdro amai tawdana adagi center tawreba plan ju akoi gi assembly da madu bungak ngamba numai maru paiba mi haitare ko asonda samida masa khangba mai member mai mathaudang khangba leader mai mathaudang khangba do madu ngak thokadam ne ba adugum mi du thagat tinggai di akoi mi na di wada di center na haiba dum tawlai khongku punba na te ba sonde gi changga da pham na se phajana di sagre assembly ga siri loire huji phajabada aduna ina do haitra ga community hall on tho ai do kadoro do no asu yam phaja khaba pham ma se kem ta tawda gai lifang tawra ga leira thamme ka kan du no ko su ngak thong na ma pham ne ba se asidai ne ba loi ngak thoi mai state to hango ate state ta su noi ka mai na solution noi ka mai na solution loge do house de nga ta loi ne ba assembly manu de gi khanna ra nei na ra ga ado khoi di sidi to nga na khoi manipur de assembly ga le jada ba khoi na puthe na theng na ra ga punsi se lei ga da bai tak ta lei na re ba aduna ne ba soi ri mem se aduna ai gi wakhal da di assembly da changan si house da phaman si aduga khoi use ga monsoon session sem tang ko honsi special session ama hariba home sidang village volunteer aduga su gi matang aduga hoji ga hariba NRC gi matang se khoi gi state gi ba chap chaba ek bill pass tor lohon si haba poto amadu hai ke aduga praja gi di madu ngamdre da na mathang bota madu amuhan na chalhalura no kakhalura no assembly changhalura assembly da ngamgada mi house da ngamgada mi changhalas okay. Thank you very much. I'm Nongajay. Akui ngasi pochariba topic asida ngasi gi tongan ba panelist akumna masama-sagi ba warol kya ama thambiduna mapung phahan bi bagi tamakta hanna panelist ahumappu thagat phongdokchari. Thank you very much for joining us. Miyeng tabiriba khwai puram ki maphamdagi su kainena ba yathang nijari. Till then, take care, stay safe, and good night. Sparkle Educational Service ki Career Counselor di female amasung male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani. Hena akupa marul kidamak 7005-063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lingsin biro. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani pamarol gidamakta
7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9366230077 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.